Nina wekwatu kana mwendo musese wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba watinda nesa na mwithukisi wa Mutongo FM watanio ya Mukamba karibu nthini wa kilungu cha Ĩkũmbĩ ya siasa watondu twika kila wachumwa twikomana va Ĩkũmbĩni twina atongoi na kwingalikoni iswingi twina nanisia maundu alame okonia ndi itu ya Kenya na muno ilembeta itu ya Ukamba umonthini matuku monza mwai wa kana mwaka wa 2024 atongoi onthe ni mavikie na kwaniva na kwinese yune wa vika nikendo zethia ni twatambania imwe vandu va masaa eli twinenania iulu wa maundu meokonia ũteti na maendeleo nyenito Erastus Kithuku Nzomo na otondo kuona kione chaku monde twitha twekolania yonde yitu Yĩendeeye ata ndi yitu ya Kenya Yĩendeeye ata nituonete mukomo wa matagitali mukomo wa clinical officers sector ya uiti kila kibonekana Yĩendeeye na ivandi yitu ya Kenya twitha twikunikila maundu asu tuwa maundu ala maendeleo vandi yitu ya Kenya mbolea ya chati nayo ye masokoni serikali ni kuwetakananga ni kwa ule Yĩendeeye na ilaitwa sabotage ya mubango osuwa serikali wa kuikilia kana ni asia ile kwa wingi kwa serikali ni kwazekana mbolezo ya chati muno ngalo ya opposition ni maendeleo no sabotage keu twitiana na isu no wese vai kuombeni bate uteti tuimina netoleka tukunikele maundu ma uteti ondo Maende no gona ndongo yawo ipakalonzo musioka aende no thioka isione siki bathokanganio vandi itu ya Kenya nzikayoni cia kuyomba ni siosa kwani munene wangili na miongoli na muonza kabinda ni kauna ke Raila Odinga ndongo ya Azimio ngene wende na kuthaya rusi yake na komanda kukwatwa mbauni ndi kibathokanganio kufikio no kwatwa mbauni ndi kauta ndeni wa nzikayo yake cia kwetia mwene kebela wanzama ya ndi sia Africa ila ni AUC na ke President William Ruto ngalekoni inge ni wende na kumambe sia kura asiokie naenda mbukane no siokie ba Kenya athi ngaleko sia kuya Ghana athi Guinea Bissau na niki thitoni cha kummandia bwana Raila Odinga kukwatwa ambao kalipo maondo asu kati wa angene motu ida twikunikela ndeni wa kilungu cha umonde Ĩkũmbĩ ya siasa state of the nation na kwina ivuso mwana otumani otutavie weyona ndi yitu Yĩendeeye ata kati wa maondo asu onde na utavia kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani makuve vatendevi tuma maotumani vau na kwesela Facebook ni Mutongo TV izone page itu ya Facebook page ngene ya Mutongo FM na page ya kwani Erastus Kithuku Nzomo watu mama otumani ngaleko ni sio onde ni nguona na ndio soma ke7 otumani kana ikudio o inge YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na ndene wa namba ya simu ni simu ukio ni papo ni ngwasa simu siaku wao na simu wethe sewa TV na radio yaku nikaenda triwana yukalivo Ĩkũmbĩni tusikana nito kosa musako tuyuma labo na inde atongwe ni karibu muno na ni mubyano ndo wabata mwanya wenyu na kuoka masani wasoma weyo nenda tuambie ba yatukito mheshimiwa karibu sana kwa munde niona waka weyo we full ni muhimu karibu sana Ĩkũmbĩni na kwa mkisia kwa masito ni Boniface senior Maeke ni MCA kuma kwa Kalama ward na ndiasia chama huko asia niende nesa ila ngi noki na nesa ngozingi mheshimiwa wanakoya tulimani unasia na vya Prado na ndiasia ni niende nesa na mugo na ndiata na muno ndo wako kaba amuzano omundio tusome tumuno ba Kenya je na muno kukua mesa kwa good thank you sana mheshimiwa ni noziyoko na we muima na wasioke hali yaku ya tene undu twako nayo Ĩkũmbĩ wili no mebuto nigitera asante baba yumulisho useze ni mkwate mheshimiwa karibu sana kwa hivi ndayambe Mutongo TV na Ĩkũmbĩ ya siasa asante kwa edukesia onde ni mwikwatisa kiwiyo kiseo nye ni Seneta Beth Syengo kuma kuya Kitui County Mwoloote ni chama cha ODM kwa niaba ya ibetisio ndesi ya Kenya ni mubeano ndo akwithwa ba ibinda yakwa yambe ni mubeano ndo aivusu ya kwithwa ba karibu sana usini mheshimiwa Beth Syengo Seneta Mwoloote na chama cha ODM county ni Kitui metenga kwa sia county ya Kitui na mheshimiwa ni kwatekana twithio mina no kwitha wembea Ĩkũmbĩ no tuke yingi
Karibu sana hiyo wewe musi. Asante. Mundu Muinde tuelona na si umati itatu. Karibu sana Ĩkũmbĩ nengi. Asante. Inaweza kwa mwithukisia wi Malawi inaukethia na ndikuya karibu Ĩkũmbĩ ni achenye ni Kalama kati ndiendanga liko left na ndiendaga liko right kwa ũteti chakwa ni kuunga makati ni asia makulio momo nthini makulio mebata muno asa nondu wake ndikula kende nthi yitu. Yes. Kuno usiota mwithukisia na tamwene nthi asia mwita wa wananchi lakini kikatiba na Seneta Maanzo no kuhusia ni ene nthi lakini andu ma siasa mamwita wananchi lakini katiba kaito ni nywenye inchi. Okay. Kuno sio withukisia no imana ondu thi twendete na uima na baloto na kuikwatila kondo wa kwaidia nthi ni asiala mambo na yambe nitawa Mumo Muinde kwitu niba ibeti ward nitawa ibeti abakayawa unili bani dhanzieti musi. Right. Ni asante. Thank you. Ana kuona Makueni. Haya. Ndio mtu wako. Wanda kuethoje na uthogeje. Karibu sana kaza. Timu wajina. Akona tsinda Karibu sana. sana. Rasa na tsinda ngaliko sia Makueni. Na kwe na madhao ma county. Kwa Makueni county. Kwa unajisia hizo na naona ine. MKJ. Si amesa wetoni Kalama Makueni mtula Kilonzo Junior na county ndio alitokweka. Ayomba ni adhao Kalama kufi kuwakilisha Kilifi nabo kwenda madhao ma county sio mbona. Naona sana zitu sina kinengo kwa ulumu. Yes. Idha kama vile ongea no dola ona kwa Manchester. Kwa une ndio umepatisia vinde sio mena utandunge mnakuwa wote na nimepatisia kadade mekuthi nimekwenda hiyo nengo isumi na mwana mesa ba ukaliji sumene. Sia dunia na maneno kana mbesa mbili. Makueni. Asante. Uzini Seneta Dani akitonga Maanzo Seneta wa kaunti ya Makueni. Aeni mako ni mwasu onde yinu wa mamanya na wekulia ekulio ndukambio zwili bagube na akuka no zwikete t-shirt ya yellow kana songe wekete ngoyo swingi ilio kuino amandayu masieto maone kenda wesaidha wa kulia kulio wekulia otongoi wese esito yake na gumuzese yukalivo tutambanie motomaniende na kutuma onde ningwe ndima soma ilindete yasa akato likeva otongoi na ekadambe na ku Seneta Dan otondo wewe na weta enda tukunikile onde ichitundu yende kufika bau na tutana adimo no nondo kila kiende oina kila kiokonia mwene ndiloko wetu ni Muinde bano mwene ndire mubinyeku nondo wa mukomo wa mataketali ula wende kwa uyu na wale kama tenya wa miongo na 5 ni suma 3 mataketali memo komoni na umonde ni tuna president William Ruto itina wakosiokelia Kenya ni wethi wa wetakana twende kuikala within our means na tuina kwa uyu tuina mbesa itona kuiba mataketali Senator way forward ni chao ikabinda nekano awau ainge na mononi ya Kenya alama kiwango kila chande maendeleo na kufinyeka Egara sazingwe kana mukoma wa madaktari no bini enende muno na ando ainge ni muno ni mati to ne thayo ando mama Makueni mala waisi kebetino tuko na chato hospitali la ye bakube mama ndo daktari munyanya aya matabia na nani tukomete na kwa umo kwa mando tedio ilobis hospitali ile ya kawaida si Aeni na maana yetu ngilima anele muoga tanamba kusiba na yuma yambe yako kuniandu simu tomba ni mbesa hizo hivi kasa 6 sia mudana kitu juju cha tutia iwe the yani kenu Kithuku muno na tiki choke choka mocha rimbinge yu sinamba ingi muno mundu atao kwa tsazo kana uyiti nikendo na mama daktari meona point nundo na mama paya ndo mandu bekana ita madaktari ni mwandu ala somcho Kenya na lama somete ndikila ye pina muno na meyu masia muno na meju allowance ya balama kwa tawani mo utazi madaktari maingi ni mabine iwa muno ni corona na ngema na nurses na ndalama dhima kula huyu nimekuja risk allowance nimekuasia isiana ila sienda asi katika training attachment nundu no sui kuna wala mingi yende na usoma asivyo kila yibanu sindwa yizo kuma na nundu to na kuma mwaka muima utekwe kwa kendo na nimekwenda wala mwanene hospitali na wasisema sala wa daktari wende muno katika civil service
withe muno musala wa daktari mambe ya sia kwanza bandu benze muno na vile vile ubo wa uiti wale tenda wathe iwe katika account lakini serikali nene ni ya mieno iti yasukaya mana dilikasa na yasukaya mana kibu ugethe wangaba na baya titabeke ndo twa yesia kana maundu titameungua mangabana kondo ube na thina munene na ninasane gwa muno musunge la wasioka pandu ba kwasi Afrika le indi kana we kukulia mata kitanda tondu mapilot binda makomete makulilwe mekalonde namo wike ka ATM daktari akamba kumega natika lanze namo Kenya kwa tula umedipeze na pesa mbingi muno lakini siya ite na indicate maundu na lamata utezi mwene endo yuni kutwa ya serikali kuna ngalama nene muno pesa mbingi pyo yumye kaganye muzumbe namba utila ngalama muno na muzumbe mwa muzio muno wa Tanzania muzumbe wa Tanzania ndaenda na mazimbe ya mengi ukati ona America muzumbe wa America ndaenda na ngali mbingi na deputy wake mwithi anangali ile na deputy president wa Seneta America lakini Kenya wale ndio deputy president atembete angali gongoli na itana inyweta mauta no sasa imwingi na imundu no tisha ko Seneta nika na serikali tasia kuimbesa atwekale na minzi situ la twinasio weona no kindu changu serikali na pesa mbingi muno ikita utunga ngui kwa hiyo kayu president no sisi budget la yake ya state house akamba ola hino safari imo maenda yike tusiongela Kenya no safari sia muna okay ko na ingisia kutua obage jamaa ya Maeke maendeleo wewe mona huko ni wewe state house na ile wewe no ndio president Kibaki wega president Kibaki nda bebinda watumia odandili kumi kwa mtandao state house lakini umunde state house itumia millions ya shillings billions actually kondo wewe na wana ngo mnene wana wa pesa sasa asante Senator ndiko kwa Senator Beth tuo kumwanani osu ndithukisia mwene kivela wa Nzama ya uwiti ndini wa Nzama ya magavana COG ula ni governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kene withi waje kana CBA no kwetwa ye wiwa nono wa 2017 kula itana mboko no na niwe nake president William Ruto munde undo neni ndisi kwa woni wa kuviona nditu ya Kenya muno sector ni ya uwiti tuadhiu tuithiata. Thank you Erastus. Ndona kwasia actually Kenya twina thina na twina thina wa kwithia aingi alame utongo-ini mayuso ya ne yulwa mwene nthi maimwikite ngoni sio meibelani matena wito wa kwithwa atongoi ni kwithia kwauo serikali ti ula wi ofisini serikali ni serikali ya nthi kwa onethia CBA ya sainiwe no alama malikia ofisini itina wa mukume musumbe Uhuru Kenyatta auma maile koso sindu ila siatiwe ni serikali siendeswe tikwasia kila cha sainiwe kana kila cha kwatianiwe nacho ni musumbe utekibelano yukia ile kwekwa kongela ila musumbe Ruto wasio kanthia Kenya yes wikwatio wakwa ni italithacia oze onethe ni CBA isu ya sainiwe 2017 amesia yesi onethe ni kureview with then weta madaktari nimekala nsi nibethwa na kwithukianisia ila mundu kutwa utwi egiweka kithia ni chake atethukisia ulongi pailia kwithwa makosa kithia nwethwa na ibinda ya kwithukisia alama makulalamika kana alame na mabata mo makwete ni kwithia otondu Seneta Maanzo waweta kila madaktari makwitia ni akio na mena akita Kenya methukiwe ni kana mabata moneke alama tonyeka pe kukwatiania nini sinesa kanona mumena tei na andu ma Kenya ni matonya kutagwa undu makwatiania unethia no kutwa Asia CBA isu kwa kabola ukwithia ni metikilana lakini malelwa na makuwa maina ebinda ya kwithukiwa na ni akio kwithukiwa pope na makosa okay ila chair wa COG ukwasia kana kindu kiu CBA ya sainiwe paendete kukuna election
tie binda ila CBA ya sainiwe ni kila kikondainitwe katika CBA makubaliano ala mekiwepo katika CBA kuutie binda onethia ni miaka yana ta mithelu ni akio nundu nikietikilikie na kia ile kwa niiswa kwa wewe ona tu nicho icha ile kwa neke ndo ithia mwene ndilo wa kawaida ni ndana ende na kuumia ndo ende na kuumia kwa huyu matakitali clinicians na lab technicians on the asuma on the makulalamika maile kwithukiwa pethwe na ngwatianio nusio kwithwa na ngwatianio onethia ni kumitwa isia kabola CBA kuimplementwa kwayo kabola withia be na ngwatianio ni kana macioke wiani materie mwenenzi ula nukuthinika muno kwa ngelekanio niona ka clip ka kusunguka ka mama muwau kanza mutile nondo sieli na akwasia kananwa aile kwithwa okwata ndawa lakini bainda kitali wa kumona ula ile mumonita kuma atilo nondo esu yakeli ila waile kwika kimo na dena uterio ukwata ku asia ise kiku methoni make nundu bayu ndunge na baina wekwati ku Kenya ni maile kwithwa na wekwatio kwa kwiwa matakitali methukiwe nundu menakia kwithukiwa ni kana nayo serikali nayo yose tambia ya kukwatiania namo macioke wiani mwenenzi atetheke ni movia Seneta mheshimiwa Maeke nduka kwaku withukisia mheshimiwa Seneta Maanzo asas mbesa ni mbingi muno Kenya tie ni mbesa iteku ndiye si uona the way forward mukomo wa matakitali na muungamo wa serikali tondo Senator Beth Syengo asenekana esilasia ona Kenya mwe mesilasia president oka kindu chambe ni maybe kwa sebethe na mukutano wa undo mukomo o thini kwa nekendo ithia mwene ndina naende na kuumia nenda kwa sekana serikali ni mwi ndo kuna mwi kuna omamudha tofauti na emudha limwe ya serikali ni emudha ila ya kusovya meya ila ni mbunge tuna mbunge ya Senate na mbunge lengi mbunge ya mbunge nene na otondo twese health ni kana maundu ma witi ni madivoviwe kana ni matheiye moka kwa county na kati wa kila toeloma na kana ni umwe wa ni kati wa sindu ila sio sambesa mbingi thini wa county unona tako isi ona budget ila twanenga na budget ya health with yata 60% kana 70% ya budget isi ya mbesa ila itengetwe sithi kwa recurrent expenditure ila ni kuiba misala ya ndwaya na ndwithi ona betu still services iyo kwatikana nesa bai mundu monde wetikila muwau wake athi hospitali akawa na ndwithi andena ndakitali kwa ni kindu chaile kwitha kina approach kana ikikasiswa ni andu tofauti ni tuonete ona koti mubea wa koti uyunga miosindu ibinda imwe ni kana andu makatetheka lakini watata kusisia mukomo watata kusisia na wausisia nesa no wabika muthenya 22 na ni kwatia muthenya 25 ni kwatia unless ketha ndie sei nesa ndie kwatia kana bebinda mukomo wa matakitali wa aitha we mukusithie ukasapa kithemba kiu nundu kila muthenya ni thayo weite kila muthenya ni kindu kianangikite na tita alimu nuweze kusoma no uko ika revision lakini yeye ni mwau ni wathi ni wakwa kwa upo kila twaile kwitha tuona sanio ni andu mathiti kila ko negotiate na nyikila ni thite ndiasio na wambithukisia kula kuonthe nguthini asio serikali yithukisia ndakitali siendata na sio ndakitali ikomio ngosio nundu pena paikethe vela hard ukethia ni nomya ngo na ni mweso president kwasia ndena mbesa kana kwasia serikali kukila kwasia maina mbesa neto isi serikali ithukumana budget na budget isu unless itililwe bandu nundu ba imbesa sitha siyeto baja ikatwika na ine siakena no itililwe chama
Seneta Maanzo wasia either ikaumwila cia kuja kwa president kana no ciuma guo ikukekwa kindu kuuba imbesa cia muka kwacha mataketale ama katima kanewa either no kwekiwe supplementary budget yika supplement wa yika mambo wa mbesa yika mambo wa nundo na imbesa cietha cieko mbesa cia Kenya cieko cie votine na cie kila kikabu pe kikabu cha heo cha uiti kikabu cha malelo kikabu cha kina kikabu cha kina kikabu cha wemi ku kila ke maana ni andu manenga ne mwana na maikomyengo munene wo na komyengo ninaona ningi serikali iko asia ni kuofa mindance ngili miongo mwanza na ke munene wo asiaje tuenda munewe ngili yana na 50 kundu ithia ni na ate kindu no ngona be hu mwango na ulo kuumia mwango muno wana ima upande wa serikali kana ni mata mwango we kwa katika kana sie andu onde pe andu mo manie serikali ni omete na andu angi ni mo mangite munangango na ni maleli andu onde mailolelia ni wese yupala pe thayo we at stake kana thayo mundu kwenda kuumia nyene pe chama mheshimiwa wasia pe case niona ya muthemboso mundu nono waite kanza ni wailothio kunwa kemo ni wailothi kwa dialysis matakitali maipo ukethia ni kindu na ikibindu na ijeia thank you kwa andu maike umyango na namo ala tu serikalini ni twaile kuona ketha ni senate by committee ya health ika swing metoke tukona ko ya mbunge ika swing metoke andu asuma ketwa nondo no yite anene asumo tuone action eka kusukuma ke siasa na kwenda kosa usipe kila kienda kwewa eka tuone ana siasa nondo ninonie some section ya mbunge ninonie mheshimiwa wa Embakasi East right Babu Owino na heshimiwa wangi maungama masia unit wetie muswada wa nyakiminja kuuma it is okay PS no na ni nyakiminja kala na kuminja na kuminja aume ona auma na baeke wo pate structures na policies na pate budget ona baeke wo ona akia kauma pakalika ndetha ina position nondo ni mbesa na kethawe ni wabetisie budget undo ya mbesa cia health na elote takwou na nuzo etu ama mbungezi ya thelile lakini bungezi thela mutata kuna asante bungezi thela ne bomanzo wekala na bungezi ndelulu zio hapeka kwa tukwe mimeo Muinde nitwethukizia azuna ndeti lakini nenda tuko katuka minia naku wethukizia umundi ndithukizia ndi nyoro ula niwe mwene kivela wa budget ndino wa mbunge nene ni wetha aikwata mbaune ni wa president na kukula matakitale masioke uyani na asia kana otondo Maeke okwelesa yolo wa budget ila yewo kwa oyu vesi ndo ibadhiwe ve affordable housing ve agriculture yani ondo Maeke waweta na no kuthuzia matakitale budget ile ngikoga wese ithia maybe maundu ni masiwa wasisia matakitali na twesisia nende ondo maende na kuumia weona baadhi upaendetwe ama neno na ama maikina ba we forward ni chao mundu Muinde ni asia ikulu ya uiti na uima wa mwi Kenya ni ikulu hivi tuna thina mwingi kwa ivindiasa ni asia wala kwa kawaida nini bundi asia ulua sindu cia serikali na hasa monela devolution yokie mwaka wa 2013 etu ile tulibundi cia lakini ni aibu muno tuyambia kwa serikali kuungamana kwa asia daktari mchoke maibesa nondo be mushumbi Ruto ethitwe Kenya kumela mambia mukomo na yuni miaka miongo ile na 5 banena lawo ka oneno kasia kuimbesa ila ukwase kuimbesa na nukuona ndo maikulia o yutwikie billion nesiana to renovate State House umundi ukakulwa mathayo ma ene ndiala ma kawaida me thinani na kwikia budget ya State House kila priority ni chao kana kila chetu una mwanya wa ni chao
ni asethi na mwingi tu naguo wa masibitali na wa mandakitali ni we na history ya ibasanga nundu wasia katiba kaido ila ita primary health care kana uitula wa ndhipi wa mwene ndui usuni wanengi we serikali sia mutio ko sia county yes lakini ila uitu waendie kwa serikali sia mutio ko bese ya matia kwa mistake ya mbele ikikie mwaka wa 2013 kwa uitu atungi kwa county na bese atiwa katika ministry yayo kwa isuni mistake mwe yakiwa inene ya keli baadhi wa structure ya thukumi ma uiti undu me kuendea taiwa sia limwe manengiwe commission ila ida ye national kwa mandakitali nibethiwe na nkusanisio nundu ila uitu wathi kwa serikali sia county ikulu ni athukumi ma serikali sia county kana athukumi ma serikali nene kuhusu ndicho ya clarify serikali nene ya sia katika uiti matiwe na policy yes lakini wasisia budget le atiwe katika serikali nene ministry ya health umundi kwata bilioni bewe na limona miongo na kama miongo 5 lakini county ikwata pesa isu kwa hiyo isani wa policy no yikia wa national ikutumia bilioni yana na kindu uituwe katika serikali sia mutiuko ni wiba kila kingi ni irony nene kuona mosumbi na sia miesu ile atu yaitie Kenya yina thukumia ingi ma uiti na mama tuika maende ndisia nzama kaite kwa hiyo ila mukomo ukie ni tuonie mathina la katika Kenya nundu tuiwa sisia kwa mundu wa kawaida sibitali la tuenda kuundi la sitawasia health center isu kuyubika level 4 yu daktari la maita anduku tia la specialist na ndo ameitwa indans kwa aingi ne matuma wa kwa uiti wande mwene ndila wakabuo kakona daktari ndo kakona indani kana specialist ila waenda hospitali wasia waikwa daktari yu daktari uni ndo ameitwa indans aingi ne matuma wa hospitali isi kwa hiyo kwa mwene ndi andwa musumbi kwa sia na nafunzi maite kuombeza isu na kuminja ni waita mabidu ita makakao meta daktari makambicho meta trainee wethi ene momie siro yuka andwa ni daktari kwa hiyo kwa mwene ndi kawaida andwa amekuitwa trainee ni mwisi na mama moita okay nundu waenda bundu ya specialist nundu hospitali ndingisi ndio hii specialist kwa hiyo ni aibu kwithi wa andwa maiko sobewa na mume usubia enendi ni asila muzumbi wa ne no mondi ni asila ila na kuminja CS wa health kunena andu miona ni barona kwithi wa mwana wa musumbi kulikile na kunena ndungi lakini bila wa ne na ni wabinga mwana usu ni wasia kuimbesa na kwasia kuimbesa ti wo kumina thino nundu wasisia katiba ni kana mnengete mandakitali right ya kuika picketing na kudemand rights chakeli alamesi katika mia ya labor laws ndubindwa misala undisadvantage mundu kwa hiyo ndona kumatila maleta kubangilia na miongo 5 uko matilo manenge miongo 1 katika mia ya uthukumi na uandikani kuukwethi wa disadvantage na witha wa mina rights ya ndwa okay kwa hiyo ni makosa manene issue ya kuimbesa tiwo thino la wepo ni priorities ya serikali okay nundu wasisia na ijo ukiwa ndo maikulia ila tukotia tusukumiwe nyumba na ndo maitu makwete kukua kutembe sia uiti ino mbawe yakio kuni kwa ni thina wa priorities ila ukiwa budget sia kundu kutena impact nene iende na kwamba nundu kedangala mele kutumwa ne musumbi kutembea kuinzi sianza kuikata ni aselama ati historia ya State House mwaka wa 2018 State House yakwata bilioni 8 na State House ya yonde executive officer president ya vice president in State House yoju oyuma ofisi aswi maaniwe kilo mo kwata mbesa na with executive officer president na bilioni doa mengweli isu yotewa bilioni lesi katika ofisi ya deputy president na isu yotewa each budget lai katika State House kuge yu atungeni budget isu watungeni budget isu sani wa
State House tuitumia pesa kuikata. Haya, nimobea mundu Muinde. Seneta ndisi wakwa tondu ni wetete ni maundu maingi maende na vanthi itu ya Kenya na maende na kuvinia enende tutana mbolika maundu ama uteti pekeja mbolea keja fertilizer wanza ni kwewere siarene mbinge muno oine na okasia riti mbolea ni mai ngoi sindu cia muthembozu yuti ukana kwa imbolea no ndiye tukise minister wa wemi metheka lenturi as opposition ninyo mo sabotage pe na sabotage umetengaleko cia opposition na me kunikenda nondu ni monie serikali nende na kwikanesa ndeni wa ila ula mubango wa kunenga ni mbolea ya thoa munini nikenda wese thia aimi ni makwata leu kwa wingi no wa gotlo mutendeni wa kilengezi giki macha mbolea ya chata ngana senena Seneta Syengo katika kamiti ya mbunge ya agriculture na ikulo ni na tu mbunge ni Seneta Mboni ya Lwale wani wa upande wa serikali kumaka kabeka ole ne bikite mbingi muno na ikulo ya mbunge ya no baka kamiti tu yo selele na yu nitunambie kala ndina majournalist alama manaende makati kwete ukuse kwa nekana mbolea no ila minister na ise ba mbolea ndugu na yu wethe yani ona Makueni te ba samu na yu tiathe nikibana na Makueni na komana na MCA wa bandu wa Kalama sia maembela maingi bio na masungwa Kenya ambia ye wega na sababu akomana simwengo tila mbolea ndugu ni abika Kalamba kwanza be munyuma munene yana wamba kunia kadhaa na ila wabika hadi kweli ana alama pia yube na mwene nzawane katewa ni bwana biashara mwita anda ya tomaiti na ima kunia lene kitu ima kunia maserikali na mona niti sinu ile sia ile tenda ndini ni makunia ama na dhima yunda ya tomaiti kwa kondo na utumika ala kitumika hata mbolea na kondo TSU okapo mbolea ingizi na utabacha siasa yubula nitwe na bowe ngoi niwezo na mugambola wa kawaida esa kweke ya bowe ya wa ng'ombe nini noni ya bowe wa ngoi wa mbe nona kwa difamia kana ne bowe na wevo ingina kwa mundu tezo no maime ngoi ba niwezo itanuka neza niwezo itamumatia yuko ugatha yu no ene thaatha yi na pe ingezi ya mithemba na yu aingi alame kwa tazia mbolea miunda yo ngala kwiko mbolea ndisi yake na mbua yuita ndo nesa yuita wenda mbolea inzo mimea ya mitukize green nesa lakini ama na hizo na wake ama pia ndo bimwache ta watu presike kwa bayo ona mawiyo wa mbua no wenda no mabia na note we kunia ngilumu ya maana monza ingole muno wate ona bala ineke ya ina tabe ya woko nezo ke ya mundu bano bantu benzito ona ke tanga tikinza magunia metabe wo hu mena mole ya serikali ida metumi wo na mundu molo na kona anazo bizi bilioni mwaka tono 3 kotazi hizo na hiyo ndo ange medio ile anazia yete yao na mbole hiyo hiyo serikali yuka yu minister ayazi mbole no ni zena obinzani nicho makanisa mane ye minister ukwetwa liduri ni yaji usuru minister ukwetwa na kuminja yaji usuru na minister ukwetwa murukomeni yaji usuru umangani mari na madeni te ba Makueni yani njamu ya umanena kupa lord matinia ne matwe masaa 24 maloli makuita meyo maunje na no kasilake ozo kwa zo bitwe na hii Maeke mara kwa kwa itio kaanga le moya kwa maba hizo kuzi hapo mundu no shughulika yote ana dhimadhenia madha nijo waza no makanisa o maibi anyway you can tuende na choto imine yani ndo kamiti ne ko kaonenga ne report na one kwa cha kamiti no yende tembu umbolende na twa iwe ya twa Kakamega ya twa wakundu na kundu ile bigie Makueni yembu nyeri imuranga na ndo ao nena ndoi aimia mwe manosi mama ne twa ya laboratory aimia mai maana ne mawita bingo kadha mundu atumia milioni cia pesa ezo nunuko kakukatha na matu ala betu nuno mekwenda usobe Makueni na pa serikali kotini matu Kalama yono ndo Maeke thake yuko ndo unu kindu kima kikia Kithuku na yundo nduri wale takweka yakaninya we na zanene ile yebe bantu balikete fina katika kija mbolea ni pole kwa ini tunanga mbolea ya ilite na nite kuatona polisi eichunguza
ikwata ndo Okay. itwa kotini Thank you. lakini juke tebo ando makine iwende mabano mbesa ana mewa ni kusio uno wa binzani kwa binzani ni kukosoa serikali na kuenda kila chagu ngoni ngo ndupinduka ino mpaka ukethia ndombo lea ni ya maimengo ina athadha ni maimengo ina athadha ya libon lab yumo. Asante. Seneta, Beth, Maanzo no sio nyonde mwekala committee ni yesu ku omonde twina busoso ya kwetha nenyu bano twine ne akichambo leno inyuta committee esu ya maundu ma wimithini wa mbunge ya Senate ni chama mukwendekethia na enendi ni maile kumwikia weseithia ni mazeneza kweli mbunge yitu baya mbunge ni ya Senate ni meotutethesia kumana ugo wa kindu ki na ala meokwatikana mena mabitu ni meokosa matambi ala madita mamia. Asante Erastus mbitikilia naongelelo pala Seneta Maanzo wabikia kwa uona asia moni ya kamba ni twithu ananza na tweke withio nze katika kamati ya OEMI nienda kwa asia kwa uo kwambililia kwa ni kwa asia kana CS wito alinturi aile kuiusulu ona ile kwetela ikulyo yingi nikwithia no kuthinia enenzi ma Kenya na no kukenga na muno ta kamiti ka uimi ka Senate walapni wakatano tune county ya Laikipia. Yes. Na twabika tunaendie straight bandu ba kuambia tunaendie kwa National Cereals Produce Board. Yes. Na twabika tunetheye makunia 90 mambolea isundhuku. Na tunethia aimi 15 matho yembolea su na maimethia ni boa mangoi boa mbui tondu tunamekwatie nethia ila cietwa mbibi cia mbui mbene cibulani tuna muthanga na matunga na maoka kulalamika kwa NCBB. Yes. Cia kana ni mathoie mbolea nthuku na tunosa list yesu twinayo na tunosa pisa cionthe na tunosa tunathi mucie kwa muimi umwe ulo amethoie na tunakua makunia mena imbolea na tunaethiwa na aimi kikao kya aimi ala onthe mathoie mbolea isu nthuku ku linturi ndatonyoke ngandwa kwa ciani propaganda kwa ciani ni sabotage nundu payundu bindwa kila ki ground tunaendie ground tunathi mpaka misie miundani kwa aimi na tunethwa na kikao cha aimi maneyumilia ala onthe mathoie mbolea isu nthuku ku kya wandona kwacia serikali ya ile kutake responsibility ya kana ni makengete enende na kwa kusiaisia kwa utongo yula winzi ya Kenya ndukwendea mwene nthi wa Kenya useo ni kwithia liu niwo ni witu na yethi apa ina food security imaanisha kana ene nthi mailo thela na bai mundu ina aja namo ku food security ndipo ethi andu menengwa mbolea nthuku mbe ni kumabibisia cia omo ni kumanangia muthanga na ni maicie mbesa nundu imathoie aimiasu makuthoa mbolea su ni mabinyie muno ni court mumithitwe court mbingi maina mbesa ni nja na maicio ka imbesa isu mamanzie kwa thina motho wa mbolea nthuku ni twese nesa kana uyu ni twese kana pena malalamishi pia mambeu gushi kana fake seeds ku ithe mundu akabanda mbeu itailite imaanisha ndeketha ethe etumia mbolea nthuku imaanisha ndeketha ku liu mapa twitwa thinani kuma ila twakwatie wiyathi nzi ya Kenya twikala thinani ku CS wa agriculture aile kuiusulu tuyambia ngewe isu nzi yonthe tunena ona musumbi ni expect kana ni italithia aile kwithia mutabitie ni kana serikali itake responsibility no sio mundu akosete akwate ningosie ningwitia wekeo kwikulea nundu we uthaini ni wenewe na akulia kwa kithui ila yani kwa vinya kwani mutadu. Thank you.
Maeke utadu tuivu kwambolea wasisya Maeke no withiwe ndero cia linturi ciena uwo kana maybe opposition no whether may sabotage a program ya President William Ruto ya subsidy ndeni wa fertilizer. Yes, na Kenya hii siasa die kiabina ndeto cia CS agriculture nondo nwese kendo tese tunena muno Seneta la manena na siro twita facts kendo ikinaitwe committee ne andiese kana committee ya yothi yoyete uthukuma ngini kwatia no ikuthukuma agriculture mathingi na Laikipia ma test mona bo wacha wa mboi na boi wa mang'oi weketwo makuniani yubu nibo paele kwitha bethina na pe kindu kimwe waelo mana pe andu meta wa counterfeit ti body ya counterfeit ya products ila sio produce wa ni maele kwitha mainenga na anisa pe body pe andu meta wa ma KEBS Kenya Bureau of Standards ni maele kwitha mainenga na chao anisa na serikali ithukuma na contractors serikali yisobia cia sindu cio umundi ketha ni fertilizer we kwendeka o supply wandu either nengetwa certain contractor wisietwe na yesietwa yu ingi serikali kwa soba cia fertilizer wayo ni contractor muna company X nile nengetwe contract yesu yikasaupya siendo yi kumana ula wetete no supply te ithayo la isi muno nundu ketha ni contractor X unengetwe aite fertilizer wa region na ni wisikie nundu bayo mundu ula wa receive ye ku serikali ni komete we yani nangi tipo unokete kwa yangewa kwou niki ikindu kinabindewe chabindewe so wile ekulo dela twile ekulie nene we the greatest beneficiary no beneficiary twase yune olosani wa corruption ni mundu la ukusupply na Seneta Maanzo nondo mundu wa meyao ekwesu tiko nenga ti koni man ni mundu kukoni yando lakini be mundu la mekuwa na imbesa kwa kedha yiko uni baile kwa uchunguzi wa hali ya juu na ukekwa uchunguzi wa hali ya juu mundu ya juu akakwatwa akakulwa niona nengeto kusapula mbolea na ni msabu mbolea no yaku yina KEBS moli ya KEBS aje wepo moli ya KEBS wepo mundu wa moli ya KEBS akakwatwa na ndasikati wana hating and debating na conspiracy to commit felony yani sindu sio the yekiwa nikana with the t kwasia linduri tia wea ganya tia wea nikana yimthini wa kuchungusa twese kwethia yetu kulia nono anasiasa yetu nena asiendu tutena facts twese okilie kwako twase linduri yasia kweli neguo itondo kwewa no maima mengoi twese you KEBS ya ile kambo konifam ikasia mayane mengoi na ine mbibi sindu cia muthembosu unipope is ula wa kunekelele muno no nono twisa siekelele ya umaba ukaisi ukakulia aya beneficiary munene no beneficiary ni opposition nondo muradio ni muradi wa mbesa cia Kenya na muradi na twayange wa a lot of billions and billions of Kenyan money na twayange wa cia millions and millions of people may at risk ya kukosa leu one kuwetu nondo weke mbolea kwale kuwa na weke thoku ti thoku uti kindu chaile kuoso lightly na nipo twikwasia tutekwengemea upande wa wote kichunguswe tumame ketha ni mundu ko sabotage serikali akamatwe ketha ni mundu komewe wake onake take responsibility. Thank you. Bitikilia ni ongeleke ni kana committee ni agriculture ni tuitete CS usua linturi wa agriculture ni tuitete atongoi ma KEBS ni tuitete ma Kenya trade nini alama madhoa liu na ni tunetie ala contractors kana asuye ne company alama supply ite
imbolea nthuku moke masungie mokulyasu nundu evidence twenayo facts twenacio na ona andu ma media ala manekia expose yonthe clips isu twenacio kuni maile kwitika moke melesie enenthi ni chau kiende akamiti majority na andu ma serikali yes chama ni wa serikali opposition ni ona deputy no wa serikali mna andu bonza ma serikali ni kwati osongio no kwati Muinde ni asia scandal ya fertilizer ni yokito kumata ni asia kumela Kenya kwanza likile yosi otongoi ila project ya fertilizer subsidy ya BA mbidani kumikono muntu tu isimba sele itumikite katika subsidy fertilizer na Siasa ni asia na tuima na contractors nao na suppliers nao ni asia bo bidambwilengi na bitie kwa twika fertilizer la taimoti abikaku siatwika andi fertilizer nangani tomana kumarashia ukethia fertilizer nangani weta donations lakini abika kuwe kweta utewa kwa scandal ya fertilizer ni yokito kuma mwambio kwa hiyo ni nyakini kindu cha by design kwa hiyo ikulu yambe ni niki kutaneza ukota mundu kupika hu ni asia mheshimiwa Maeke ndenda ututavyola agwo kethi wani kutona ithi wa fertilizer fake na ti bandu bamwe na ni asia yui kila bandu na kuyaiza ukwatwa mundu kalibu mwaini ona kitu ino biki yes na kuyaiza ukwatwa mundu kubika kalibu mwaini wa thela pai mundu wa resign pai mundu wa ukwatitwe waize kwikulia niki kuye mini andola maiti ya fertilizer no imesikie na meli upyo kwa pai pata wa ona ndizi committee yesu yeso ya jana la mero big fish no ngidame the makoyo manene la meta wa sharks no ngidame the meli upyo nendo niki kutaiza ikwa uteki wa action ikulu yino yoto ipeza tuikulia niki kutaiza uteki wa action nemo na kukile kwa president William Ruto lo ake uko nene hata lo mbolea no ndo yuketha nyinyi musumbe na niwe fertilizer ni fake kindu cha mbele yuma katika stores ya serikali serikali yeka ila tuita procurement process kuni kindu process very clear and documented kwa hiyo itoneka kwa tuika fertilizer ya kuma kula ya umie yalika katika store ya ndakwa imi na imo kwisi kwa hiyo ukisotoneka ti possible na iketha yali kile kwa ina kwisikio la wakili sendu ino kwa huku kilia kwa tongoi Kenya kwanza ni kwa mwene kukilia kuona kubindia kuo ni kunene na ngiro enda to education ikimabindeti tuna kwenda ni musumbe na scandal tazuni ende abayata ki action the mini kindu chune kisikende ne pio na naisie scandal ya fertilizer kumwela project zu yambie yes it was due kuba iye kulu yaka na bayaye kulu yaka na kukeli wa scandal ya fertilizer it was always coming okay and the Africa analysis na history ya Kenya yes was just scandal being let's say ka Kenya tuendete video usakwani ka after usakwani au yila katika sidula tuita high consumer goods ka sidula sienda kwa wingi either member imports ka duty free sukali ngano musele mauta mako ya na fertilizer kuwa zije kuma ila scandal ya Kenya siambi sindusi da bunondu buda obeda na scandal ya kumya pesa binge kwa mituki nondu mali de kumya billion binge mono bandu ba mili kana tatu modo yusi so ni monondu mwete makunia millions and millions of bags of fertilizer kwa painzi ya fertilizer fake itono likastone ya serikali ni lika distribute we na kuyisikia okay kwa huku bindia kwa serikali nosongeo asante ende bona mosese nende no akilungu cha ĩkũmbĩ Siasa twambe abuna endo otondo woni we munde nenda atwamba onene ondo nthi itwende na asuni maundu eli alama vithi mwenende ona akwinise kwanzia makanengi mukoma wa matagitali kana mbolea no ya chati ni makutinite na itwethe akatwambie bau nikenda itukilanile ngelwanga lekwe no engi twamboleka yu Siasa nikenda ise thani twazia na maundu ma Siasa maende ata ikulu yaku yoloa keucha beta cha mukoma wa matagitali na fertilizer kana woni toma kwa ile itatu kenda imwe 5 namba yote mwe mukuviva TV and then wa mitandao yetu Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya Erastus Kithuku Nzomo
na ndino wa mtandao wa X neno letu no mutavia alamu mashabiki wa mtandao wa X ulona wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na hashtag ni Ĩkũmbĩ siasa then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official twe live semba vo ti otomani waku nenguka kusoma na namba ya simu ni zuvu kione kwaku osa yelang ingenguka round ya mwiso ela noketa yunoketa no simu siaku na ngosoma mautomani ku ende na kutuma kwa wingi ndicho ka kwenyu Seneta Maanzo Ndoto joge bandi ni wa maondo ama kiuteti na utondo ni wetakila wa chumonekana kumaila ndongo ya Azimio Mheshimiwa Raila Odinga watangazie kana no kwitia kibela kino cha AU mwene kibela uteti Kenya ni wambe kumela mwenge wambinge siambe ya kuwetwa ndito twene abai kumbini ya siasa na yu twazisia President William Ruto to monene ya OU aisi wakati kabinda kwa wakati enza ona kutukaendesya maondo wangi no kumukunia maleve Mheshimiwa Raila Odinga na ndila wendie ndizo nisitile kumukwata mbona kukwata Kenya mbao ndeni wa bid ya Mheshimiwa Raila Odinga ya kutuka mwene kivela wa AU na angale kwengi disisia chama cha Wiper no kiende na kuikasa yukulia kwa ni ndeni wa kilengeze kicha AU Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Mheshimiwa Raila twathi ubaendetwe nukesa kwasya Kalonzo Musyoka tosha yati kwenda Mheshimiwa Raila si Kalonzo tosha na ndiasi mbe Mheshimiwa Raila na Kalonzo alame kalete siasa ni miaka mingi nimesene na ndo ingia alama sumbikete yu nenda kutabia ila Kikwete wa Minister wa Foreign Affairs na Kalonzo wa Minister wa Foreign Affairs Kikwete sa usumbeka na andwa ingia la yume musumbene ku Africa nimesene na andwa aeli umekwe mundu longe mati wa katatu ni William Ruto ndo na gani wekalite siasa ne bidasa lakini anokia kwamba ya miaka 10 vitu kwa una sienda ni ngana musumbe wa ngana ni mwana wa Raila wa tene muno ndo yo ni dio mutavya kendo yo Raila na musumbe ona bandi no ngimese ile ngini bizao ndizu na na Raila yuko umamende de ziara sio lakini omawetela ku nundo Raila abedietene anengo ngekitu ila yu asumbe ama no kia mana abuke dia resolution kwa hiyo zilekana ndio moteti no kugeta yani serikali ya Kenya zipo netepo Raila wenda naye leo lakini serikali ya Kenya yukite nundu elaita diplomacy na yu nundu meona yu mefanya ni mama tete Raila yu andu monde Azimio makona na andu asio ozuno pusi mudai nundu andu ari mezana na andu asu muno muzumbe shikedi mundu ndo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nzune ngewa maete de makamina kwa hiyo na yuko akamwoza pale baka no asumbe iba no kiba good solution basia yuke bela keuma East Africa na vice ayuma North Africa kwa kungi kuombe yima asumbe onda no mama neke sai Yesu yube bina mono musumbe kubenduka kinduchu ataba kitumike nene mono na kindu kitumike nene mono cha diplomasia kwa Raila no sioyu ono maende ona keno thiukite na Mheshimiwa Kalonzo no thiukite na Ruto akathiuka chunike sio lakini kiyali takuona ni ayu na Ruto ni waingana pekulo naete patingwa gulo naete nundu musumbi wangana ayo wa Raila kumata musumbi hangini bizao ayo wa mundanga wa Raila mono ona kwondo mezi Ruto na zumbi amo ndani mezi Raila asindie kula tene miaka na miaka na bayibi ndo waete kilo kusumbika kondo wau tikindu kieni na ije te kwenda endorsement ya Raila mono na tuimekwetie mono kula sita kwa nenzi enya ndo tungie kumbe mwanya munene mono mundo ila taiba ya mwisho kumbe na bingo iwe metho mundu akuna kula simo kuma kerungo ya onge wakunita kuma Embu nge akuna kuma Thika nge akuna kuma Kiambu na bei moya kunitwa kuma ba kwa Kirinyaga na Murang'a pia na Murang'a ibyo ndo amothe makuna marazi aye kutueni jete galago Mheshimiwa Kalonzo niyo gaite kula andu kuoni mathati weza lakali na metelete ndunge wikike aina yudi ora tangweta maba no likana FM ya sia CCI Mheshimiwa Kalonzo andike baki imani twaba ngidio jathe okime tuke nijo kona yune na Syengo tikite ngwa ino ndusike ya makuya
na kuyo twathi ithe twathi ba aina twathi na kamba tumia kamba yo tumia la makamba na the Maeke na iba kwanza ni wizike kuyo muno aikaime ndugu mbingi baya na ndugu ni matwani ya kuyo na kamba yu twathi bandu bamabuto na ndiye twoketwe twaine wani beti andu moka inge muno atumia yu mbaisi akamba zo ndenye ne mutwi aombe manaibu andu anene monde mambai sia kamba mathi kaya tumia ni mesene na mwana nene monde mambai sie kuyo boka ai wa muranga aja ni chama ni wa muranga ne wa mbai na yumo shwa Kalonzo wakakuka muranga ngakwite nduka ungedio wala ikipia unge wana ko waza kayo ndio ya vendukie betegelia pauli tuoka bau wake la mna lakini ni sawa sawa nena kwatia point ya kuna ni wazongea konde yakwa tisa wala ni tuoka nage kambara mambo mainda nage kuyo na ikwati ya yonde mpaka yavi kama ende shembe sheza umina neza tendo na neni wana wambodhi kusene ta betegelia na tembo wapa tolaiza baina ibabyo mono betegelia ngoka kwaku ngine wao wapika lambo nenda ni yupo ndiezi wa ligazi ya ndambo kazi ya mheshimiwa Kalonzo ina magoli ile hata kwa kunengoka kuokolia baadaye na baada director wako wa Madam Lois ambia wewe ni muombe ni muombe aombe manaibu Senator Beth Yes. Nokita kwako chama cha ODM kila we wendeni I don't remember chama cha pio kwanza nzene kwanza we nzene we na nagoni endeni wa committee nene nzama nene ya chama cha ODM na woni abo actually not we noni we mundu mukandini wa nenyoka committee ziyo ya chama cha ODM mutongwaneze kuna baba na kina Sifuna yitu nene ODM dilikana mheshimiwa Sifuna eva okamba madhikoni mother-in-law yes wa DG wa Masako Mutulu yes chairman yitu wa ODM wa ODM yes and I think whatever yes bende to wawetie wetaka na Raila ameani left Mutaveni right either right tuikwatene na kini equality Senator Maanzo yulo wa bidi eno ya mheshimiwa Raila Odinga kuthi AU ndalili mbingi sio nanya niwendete twasi ni wadhi twasi mheshimiwa Raila Odinga ni wadhi Addis Ababa na ni wa mutavia nondo pepe mkutano wethi we Mombasa kati ya President William Ruto Raila Odinga na Mombasa jo na aingi twasi andu ingi mayesekela kiende wine jao twasi baba ni wa mutavia twithinga le kweno ya mheshimiwa William Ruto inyota chama cha ODM ntizoe kaja mheshimiwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ethietwe akwete mbau mheshimiwa Raila kwa ivinda yaza miaka 15 amukwete mbau ateo mutia twazine wa mutavya muthinga lekone iswingi kalekeno ingi awaipa ndiko na tamwa mavunani yai kana mukacha no sawa nondo baba amesema asante Erastus kaniweta ni woni wa ODM actually ni musumbi wa ibeti sio ndesi ya Kenya kwa chama cha ODM kwa kunyubwa na nicho kitumini kala ilaitwa peak organ of the party Central Management Committee pala tuika utwiyo wasindu sionde undu mwando na kuweta ona bala otondu Senator Maanzo waweta His Excellency Kalonzo wa Musyoka na baba ni mesene mombene undu matembe te miaka isu yonde kilando noweta nisi cha anachama ma ODM ni kana nimesi utunga mubea nimesi kila ndona kweta kikamba kutunga kuoko nundu katika unyubani ula withi utwe wa usumbi na mheshimiwa Kalonzo akungama na baba na ithieta ene chama cha ODM ndiko na batonyeka tutwike no twike kila kitu ambitroyo no mbaka tukatunga kuoko kubiko bou ni anza nuo enge meyumeletie onateka kwizela wala pe baba makwasi monundu ni monete wiki kuwa His Excellency Kalonzo wa Musyoka melea utunga kuoko nienda kwasia kana palani twikala utwe yoni wa chama nitwaminie sindu imono ndo no leo weta adharani ou lakini nitwaminie kila ndona kwasia ni kana ene nthini ni manoetwe ni utongo imuthuku ula wibo na baiku sesania kana kubithania utongo imuthuku ula utumwite ene nthi maomea pio na memanza utethio ukoumaba nicho kitumiwe wa Senator Maanzo asia kana kuma kila sehemu andu mekulia
Kalonzo akokendi ni kwithia kwa kusiaisya utethyo wikwatyo wenda utongoi mweu ti ula wiboyu na nundu His Excellency Kalonzo wa Musyoka ni wisiwe Kenya ino ti mundu wa maskando ti mundu wisietwe thuku ti king'ei ti muwani ndesi ndu ithu nthuku niwe wikwatyo ula mwailu pyu ula waile kwithwa utongoi wina wikwatyo ula turonya kwithia twetelete mbitikilia ni mina kwa kwasia ki Yes. baba ni mundu na mundu ni wika makosa indi pa makosa baba uteka makutia andu make matesi mwelekeo niguo twina wikwatyo munene kana nukuthie yuta chairman na nitwisi otondu Seneta Maanzo wetete in fact role ya serikali ya Kenya no kwatia kana men objection that is the only role pai pandu bangi serikali ya Kenya kana Musumbi Ruto wailo kengana kana niwe wetete Raila Kivila no role yake no kwatia no objection ya Raila atwikete candidate wa Kenya Kwa no kwata mbondero siasa na yes pai role ingi ukuplay no kwatia no objection candidate umekwake otherwise network ya Africa na ya nzionze baba Kalonzo Uhuru Azimio yote mena network Africa yonde okay kwanza network yo manenga ndaya tia kuingeshwa kwa baba ndetu tia pate mwelekeo no we mutongo wa chama cha ODM alange makokilia mawasia kuma kwazi ya netiwe maitonyo kutosia kibeti mwene thayo kwa kiama no cha Raila na niwe tutabya bala tothi asante ende baba emalende no na nende netwizu sia neno ni mheshimiwa Beth Syengo bano asia mundu methayo kibeti chake kiambia kubangi wakola kiuri enondo ya thao na weta we bado eovo anatabazia ala me ODM mayakana na maondo aye kana ninye chao Maeke mheshimiwa Beth inena niona wisi maili muno na ni sure wena woni kibako ni smile ya nundu na lilikana ila wakihesabu tunahesabu nazo kage na lilikana kana twina saba ingi si kuma tuni mwale ile ibingwa ndegwa ekindu kije ndo isiokelo bala cheso kelete maizingwa kimazinde ya wachu tikula wewe Maeke no weze kula no sio yula wewe itusinda twiko batwa no adala mheshimiwa yula wewe kusinda na wa nundu ara ndo top ayu awo by the way ati andu makawaida me Ĩkũmbĩ umundi aye moto nimeka la decision making sia ndino na ketha serikali ya Azimio ni alikile ana mumetha meku na ni kwatia Maanzo no kwetha enji kana kindu kingi kinene ku no kwetha I don't know no kwetha kana ke the speaker kindu ketha makwatie serikali niwe uona wetha CMC Central Management Committee kuti wandu ma kawaida na ekangweleshe kana for yuwe wajuji unesinga masolile nesinga ndiko na nesinga coordinated ya kana they don't need Ruto nikana kebela keke sindwe lakini ketha ma you need kuma muthamande Raila body language na ndenda kindu ke muno na ekanasi kana kibela ki nikietie kwa Kiswahili maita tumbo joto nikietie ebiobe nyingi muno thini wa siasa cia Kenya nundo katika hii siasa hizo sio duniani eta wa baba baba history yake eyo mwala mundu wa mwiki ndio nena unondo ni party leader wa mheshimiwa na ndina nena kwa kibuthia kambikie tumbo joto ndiye ndo kweki tumbo joto lakini ni katika siasa na ni mundu tuluke hapo nyeni mwendano ndo wa hiyo position yake na zili yake na ngakwata ukapinya kake kakwota nini sini osonga be uni mundu most as politicians look hapo ni weka ni pendwe loka nasie history ne come betray isoje they ona palamana ekaletie mheshimiwa witu ndongo yitu okamba Kalonzo kibelo na kina mbothe lo muti amaimwikitie interview isoje they
asunomo we kwasia ni 100% na ndiye Maanzo maikata te kwikwatia bau maikata te kwikwatia endorsement ya mondo nondo mekwatia endorsement ya mondo ndio kubitha endorsement igetha ya kuya Mombasa kana tusioke na kuya na already chama cha ODM njoinza luo hivi hapa chama cha ODM watata kusisia undu kiendeesie already cho kiona kao ona no nie babu wa wino ndazi hata mimi sitawaachia mubange already ukethia ni si na ukawo bangiwa bwe baba kasindwa nundu siasa nengiti kwatwania siasa ni ku win the moment oparanya athi na andu make the moment Joe athi na andu make the moment babu wa wino atila make ila strength ya ODM nundu no chama nando mothe magatilika maendete wiper na matilika mogete wiper to their advantage is hypothesis maendete to wiper to their advantage maiga yuda kila ngwasha nikeke na itwese serikali itwese 2027 kuiketha Kenya kwanza na kuiketha Azimio ugetha na formation ukalika ingi mubelani ukakolokwa ingi mubela lakini athauki ni the same no with the Maanzo lakini hizi Maanzo ndoka UDO na kakono Onono bedi Syengo ndadhiko lakini ndio possibility tene ni ukoloka mubila ukaethia ndongo ya okamba yenga ni kwea athiaka weka so by the end of the day isi ya Kenya wachezaji no alala na me alala mimi na Maeke kila twile that twikula ni idio theta viongozi ona bona gwitho muthi ni ba ngalekwe uningetha ni bala na kila kimaana twile gwitha twikula ni o history ya Kenya ikenga namo na history ni determine ya tomorrow ko tuisoma na tuibanga siasa siaba tumane o andu make ne mabitroyana history isuno ya tumie Raila asia Kibaki tosha na Kibaki ndeye munzaluo thank you Aishimiwa Muinde na ile mundu director Madam Lois yes Madam Lois mwina kitheka ninokite no se oneni wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wa Maeke wa minukile yolo wa wasaliti nenda mundauke oneni we wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta former president aneni kwi muthenyani wa iyo kuni nukite bo tumakola kwi Muinde nenda tu thauke oneni usu Josense office speaker nesa nikenda wise atongwe ni mewa na tuyoserela kuni kenda no kusoma SMS na kwanza simu ni asia ndio asia no sio kwa Mheshimiwa Raila kukwata kibila cha EU ni asia kwa karia yake wila undu musio kwake nundu we notatite siasa cia Kenya na nita cia mulile atatita haka kwa ukibila cho sumbe kibila cho kupatwa batawa kibila cho sumbe ni zaane cia Muinde ya kibila cho sumbe nimekola hizi Maeke leo boyo wa mama zako Seneta kilia nianze kibila cho sumbe kwa kweli tuisisia wabala yuko wake wapika na bala tuwi ni chamulile ethio Ũyĩeyewa kwika wata lakini cho chamulile kwa huyu tuikuona ena chance cha kuitia kibila ingi kwa uno sio kwake kukwata kibila cha EU akwata kibila cha EU ndi kuona kiete baitonge kakila tuitao prestige kwa uno ndo EU ndi ka project katika this specific na hicho ukiwa yewa aminolika kibila chunde hivi watona kuendesia siasa cia Kenya nundu kwa saidi wa thina Kenya yuni wa wali ukata mundu neutral kuunda nzia witha partisan ala kwa sunguma cia partisan painzia witha katika siasa cia local na EU kwa hiyo kweli ni kana aminolika kibila cha EU no kinatie mwatianio kama talatalo ya EU no kinatie siasa local na no sio kwake uno sio akaritaya nesa kwa hiyo ni kumunengera itawa exit nzio ya kuma local politics na imunenga retirement zeo na aisama ondo ibila ine ni isama apyo anakawa ai prime minister lakini yuko idha kala na sumbe sababu musumbe wa sumbe ni prestige kwake lakini ukija ukwata ni uno sio kwake kweli wa Kenya imu support ni asia eweka ukweli ni kananda kwa taki bila cha EU
no nginyaka newa ilaita wa national support kuno bathokone no ndo senators ba mewa ko ti ndio asume bana betu kizia resolution ti wewe kana no to no kwata kibila kiwe weka Maeke kathi na kumumanzia they are kuikalea ku support with the wana challenge kinene it lazima ta diplomatic protocols yes no ndo tu tayua sia tu maitu Tanzania Uganda wando ndilengi tu ukana international they are kuigetete ku support they isuke diplomasia si wabina ku support ko upe lazima ta goodwill ya yako na yipata muno yes na mheshimiwa Raila no ku add value so no Musumbe Ruto no ku add value kande wa add value anona ke yesai diplomasia ni no sio muno kwa Raila kutuika candidate twelengi yukwetikilika ni yuyu nundu no kalika buno ile ande yakundio ku support with ya pe makulu kuno usiwaka kwa support izungudu yeso na hiyo kulengi yoka baani kenda tumine ba mheshimiwa Mondo Muinde ngwiro mheshimiwa nengi ndio mheshimiwa mheshimiwa ndio na wani ndo mheshimiwa zaidi asante no tuika seneta haya ndo bage tuye yomba nyene ngoka ona nake so Muinde tulenya yolwa kiu na twisisia ngewa yake uteti nono dize no la wawe die bakana ndene wa maondo amo kuno onde paike ndo kingi mundu utonya kutuba ungi mheshimiwa Raila mheshimiwa Ruto paike ndo ngotona kutuba ungi no maondo makula kuiona ile mbeteno ya mheshimiwa baba na 2027 wanatona kuelekela wane quality senator Maanzo mheshimiwa Raila asinda gija AU no kuona mheshimiwa Raila atonya kukwata Kalonzo mbao kana kuiona mheshimiwa Raila atonya kwa this ya taimaki otondo sifuno na weta mewa ni left otondo Beth wa confirm ni left mewa ni right atonya uthi kwa Kalonzo ikana ni kwa Ruto ni asia nilitho ndiweta wanchumo wa mheshimiwa Raila ni ila kuita lack of succession planning lakini nitu isi supporters alako ma Raila paloka ambia madhi ni wa makai ekato kwa si atemaidi UDA akamea tu UDA age Beth to the UDA alako ala mendini ona madhibu na sisi history andu make amaku akamatwa palokwenda ilokwenda under his own terms kwa asisi ala base ya Raila na fans yake na ndo anini muno ni very small percentage itona kutiana na nondo wasi okay kwa uwe with ya nita watuikie kakalika nini katika base yake na ni acha ndo on ala ateti ni manganga na ama bikelevo yake niweza kuyu politician Kenya waisa bikelevo hizo ukethia au kuwa pala wa kuyathi uyenda no tekwenda na wazia handshake agenda ikala Raila yo na wazia handshake ya mwaka wa 2018 okie kwa handshake ona ndo ingi make mamona handshake etuonio na parliament na ikala minene tatu kethe mesa ndio kuiyaka lakini ndika wambise kwino la mwande kwa utu eka utinda tuikengana pala ukumea mathi ni bokui okay etu ya kuthikwa Kalonzo na bainzia mheshimiwa Ruto ona mwiti na mambise kuiye mu Uganda patent utu eka ukengana pen deal ya ekiwe tuinembo mmena ni yiba lakini ugo pen deal yiba okay na mwishowe nukuisa kwa ithono undu nuisa ithono tuone humans Ruto enda kwa thukangi wani baba athi AU kana munenge mwanya nso wa mubingi semono like ndo ile kumala nene thiro ndia cia wa cia siasa cia Musumbe Ruto ni shrewd politician ni asia already ni wiki da masabu na topic lengi tu wi no kuona kima nikiende na utiuka pengine kienda kikamubonoka kwa akwete kwika masabu ma kima kikambonoka ni myakula ba kwa tuwi kama ndo kwitha enda Raila muno ndo wa na weta nige kuza kwetha ndo no mwenda muno ndo ai mwenda muno kuteo Kalonzo kwa Ruto ena carrot oyu ena sindu to no nenga nikenda osa support ino thank you nundu Kenya ida hii deals na itu asi appointment let's kiwe oyu ni wambisio na carrot sisi kwete kwigwa kube carrot ukwete kuita kundu kula with interest thank you no so the gazette notice machogo ana point ando na kumakisi haya nende bwana muzeze ine enda kutwamba kwanza unene we bano
wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Madam Lois, nikwati uneni usiwire wa former president Uhuru Kenyatta. Uneni usiwire sawa sawa? Director? Aya, nenge uneni usu. Usaliti huko upande mwingine sitaki sijui. Usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Aya. Seneta Maeke. Aya nikwatire uneni usu uneni ogomuthenya ni wayo. Na wewe ukise former president ndo kunena. Nena na parables. Nikwatire wazieta. Na ndo ngibetha mahiyo kulie asaliti amewetwa nao. Senator Maanzo uneni usu wa mheshimiwa wa former president kwanda atike mona nusu kila mundu atike mona nusu ndiziwe wona ata na asaliti azu okuweta we ona nemera onda naweta ezetu amu Pene ndagamba umanya na ichathini kina ikinene muno. Yes. Pala avempi mana twikie mbisho. Na wazisia andu amonthe mana umite ngaliko ya Central Kenya. Jo no na ibinda ingi unanena Kikuyu. Kanena namo. Na wasisia andu ingi ala mana ibau mana umite ngaliko isuku la avempi ama umite. Na unaiwumba na munene na former president Uhuru Kenyatta napokiwe nesa muno anugwa tani walandu bena go na nukwigwa ayendekana muno uneni wake andiasia former president mundu otho kanake zila ma former president ma America Bill Clinton na Obama makwatiye koko Joe Biden former vice president ni wazumbikie ndesu ona sai ndo mamanda na mweteze kula nondo kila muzumbe bwana ndo make na system yake bai muzumbe mpodo ona la ayo watene kondo wau Uhuru Kenyatta ona kana nushokie ndo ando manona da bengwe kana ndo manona da mamenete jo no ni yari ngadi mahiti pole kwa mama ngene Kenyatta kwa family yo acha no ka utuma nuka siasa to andikilie bazito ya mbui to ya malondu patilanga wiyo pa umyasikali takuma lakini unity disappoint wasaliti nao yu azizia msaliti muzukwetu umono une disappoint na ngati undula wa ngashagwa yuzu disappoint okay na idete na ino ndagirete ukembo no mundu fulani bondo Uhuru Kenyatta nushokie na pina nengo ngokole ngelo president to moso SMS asante none unende natike mona nusu no ametumia neza senator nienda kwasia uneni ni usu wa former president Uhuru Kenyatta ni kana kwa saliti ni mareli be kusia isia bala unanenea ni kanisani nitwese kana ujubani ulona bitie musumbe Ruto ayalikie makanisani twikiria we ni mutangiye twikithani wese Biblia muno epakuve na Yesu indi atuma kanisa mamukwatie kwoko no mwasuma kwasia una risaini una tie kwanza nzino yende nai kwa ni kuona kana asaliti amona nenea ni asume kanisani nundu katika context yesu alama na twikiriswe mabishop ana makuonia kana ni maose uthukumi wanga hii na makatwike asaliti tasu angimanethwa makanisa na mako saliti Kenya makwata kuoko mundu utailite okay isu ni nzemwe ya keli nuna tabasia andu make kuyo kuma Central ni kwithia weni wa makanitie matabia mothuku ala mebo utongo-ini ula muthuku mene oyu kou ni wa matabisie na male omwiwa mamusaliti ni kwethia no wa matabisie kila kia ile na male akwatia yunende makwionea ila unonie mamuchangamukia na mamukathia muno me ethia ona musamoko ana malikania kana ne asaliti nundu ni wa matabisie lo aguo na male akwiwa ninde makuona. Thank you. Aya Maeke what was that kindu chuki open na ki no kindu ki mesani kindu kila kinai then mundu ithia na siasa tunena kila kiilo tuineno mundu kana kila kitheka une kila kinailo nicho twele kulia na nene achao izo yu ni kunai tinona mwingi muno
yulu wa report ye ya Nadiko na thini wa report ya Nadiko watata kusisia pe mundu la mathukuma nake na mundu lomwe unaonekania abindia eta wa Raila na musaliti ulo kunenewa ni uru wa Kenyatta ni Raila no kwiwa niwe umasaliti yete na chakeli watata kusisia paja kiimani kwina thina nundu cha mbeyu tunena unawathi baja watata kusisia chama chake cha Jubilee yitachatekiwa nyara andu ange leaders yange mosa kupe feeling ya leadership ya kana kuyo asaliti alamate kwenda mamumete pe asaliti andu no contest ya kisiasa kana pa pe andu mekite nai lakini tuinena twaile kwitikilana kana Uhuru ni mundu wendekete na Kenya. Okay. Asante. Is a equally loved by Kenyans. na andu ma Kenya. Na ni wendekete kuyodo. Lakini usaliti ola munene tunena nyenawo peka feeling ka usaliti thini wa Azimio. Thini wa ya Azimio. Nundu wa rosi ya Azimio yo muthi ni Azimio yendete. No Azimio na Jubilee Wewe no Azimio. Azimio ni la NDA. You in short Azimio no zero. Ni anaika ni Kenya kwanza nao ni akwie. Ni azenia kwate. Aya, nenda tingana tu tusome SMS Muinde na akutu minukile na aku yolo asaliti. Maeke azia Raila niwe mozaliti unaitwa ni Uhuru. Ni asia wa sisia kinikumura ito sisia ni kana Mosumbe. La mundu ari kakila cho Sumbe. Either nelaita wa intelligence bingi pio. Na alamesi katika intelligence circles. Mosumbe ataba wa maundu ma andu onde onamuka. Kana siana siake kula yendi no kweki. Kuba ida limit mundu utati wa ni intelligence no Mosumbe weka. Na kwata intelligence yonde. Kuila retired president Uhuru Kenyatta wanena ndeto siake ni ngito. Asio ito munene muno. Kuilo kuweta wasaliti ndiye ndakwasia ni UDA kani ODM kani Jubilee lakini ndoto siake sia muthia Asia ala mate Yesu Judas andu asumata ona imbesira wa osie elitiatia ni asesu ni fumbo kali wabisi wamechunguza Tana disi kwa tuvumbuye. na nundu wasiseta yu wasijua kololo ende ni mwingi na munene. No kwithi wa yasi onyola mwendesi pengine imbesa mwitia ku. Okay. Edwa pe andu manengi mbesa maenda duma nya Jubilee kana matia Nandiko you know report hisu kana maikola maenda ta Mosumbe na ndu nekie no to na kuwa iwa ana betrayed kana ana kuwa nai ibinda ya siasa Pe point ino ingine kendo mi pe ngewati atuika Mheshimiwa Uhuru ni wenda mwanyo wa AU na nicho kitumie kwanza makanengi wekite candidate wa week wetawa Amina Mohamed nikenda aime kukwata nikenda nake auma okyalike na yu Mheshimiwa Raila nondo mono kina Mheshimiwa Ruto make bangwa sedi ya Mheshimiwa Raila ni woko sukumiwa na kene wati wabanza ne kuna Muinde nikigende no support it nikigende yanonene wa Muinde wakiuna cho tuikwata na kila Maeke wetete kana musaliti maybe ni Mheshimiwa Raila Odinga niasepe Nyozini kwati na nozi wete nese mweto sia ni conspiracy theories ando mama andasi ndo bingi sia kuelesia scenario na pengine hiyo kweli niasi wala tusi Mheshimiwa Kenyatta unayoko tuka Mosumbe ando ingine masi andenda akibila ki akitie kuthingiwa na emulika na abi bindaki ndio na wayama na endorse musalia lakini kwa tuika forces singisio kisi ya mtu kidya ave Mosumbe ni asendi kuona kibila cha AU kitone da kinaipata muno kwake kiasi cha kwenda uchukitania kwa hiyo ni asisi no conspiracy theories okay
na nitwathethera na msimamo. Asante. Lakini ni asilama mwisi kwa utamu. Ni asia mheshimiwa Kinara ni wisikie ngonde. Kwa uki mundu yu yakayu ke siasa. Alama mwisi at personal level. Ni masia ni mundu muse. Thank you Muinde. Na yuo kwasia. Nikiono woni elewa ndiye buni asila ile zitu akitangazo ni mukuniwa moko mundu. Kwa uki mundu weni mundu ngonde. Otondo Maeke wasene wendegete ni Kenya. Asante. Nende wena muzezia atongo ina kwa twanena esa yomwe ndataka miongole na 5 yuni nenda tu sisi nake mosia isia siata ne kwavia kana ngosoma maotomani mako otondo twika ava Ĩkũmbĩ ni twamba kwithukisi atongo yi na ende na nyumo yituma maotomani unene nya witu muthenya wa munde undo Kenya yitu Yĩendeeye ondo ala twambia na momo komo fertilizer twandika maondo ne maki ũteti yutu eva ni eno sisi maotomani mako nione uya siata ndo masi mukwanda ya wako na simu isothe cia wa TV ni kena tuone twambia na Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page yakwa ni Erastus Kithuku Nzomo twambie na mundu wetu wa Mutongo ipatu asia ni Mutongo ipatu ni ovaka hawa sukari mbengede cia tongwe asu enzangu vau na kuiketheka na wingede asia isia onde Kenya ino yendete kwa ngamia etha Ruto no kusioka kibilani na ke musumbe Kalonzo aende nesa na kwa oyu akamba twisi Kalonzo kwiyo na kweo na wenda besia Maeke siasa itikwenda mundu we kinyume na alangi kulingana na region ila wenye musa kwa nena wo ekano sengita ve wathi wa Kalonzo niende na kuandika Ziada mwini by the way David Kanye nya yasene na kona Madam Beth we Mutongoi maingi masomba ya Erastus ni kwithukise nesa ni vanga lekosia masomba na utukwete nesa na Ĩkũmbĩ siasa ngere Seneta Maanzo gitonga muno mukulile lwa kuma emali kuthi matiliko mubaka ukia ne waimievyo na Maanzo ni muteti musio mukule musumbe aema kwati ya katiba kana wanake ata katiba kana koti Seneta Maanzo ni wese miao ni maingi wa masomba wa detergents Onesimus Kinama ya Kenya is trending on the wrong path suppression of human rights high taxation compressed economy really those who voted for KK Kenya Kwanza are crying more than KK rode on the backs of poor to get to power and shortchanged them, but they should know that nothing lasts forever. Usiwetwa Onesimus nake maka party ya Honorable Beth Syengo we muvwana musio wa andu ithie ala ta akatu cia yesie emea bau mpaka mwisho ya we muvwana musio nake mundu gwitwa Miriam Makeba mutua the role of a government is to protect its citizens. What is the relevance of the government which does not mind the welfare of its citizens? Health sector is in a mess. Transport sector is in a mess. Lakini leaders meamuka kila muthenya na tukutembea makunite siasa mateo kwenda kumanya enende maende kuumia tu. Not everyone can afford private hospitals. Kenya yende na ipiu tuko critical point. Stevenson Mbiti na Keasia, this is a mess government eating its own people, very bad indeed. It's high time we learn going forward. Nake vupatek angesis easia twa kwata aka angi elita Seneta Beth Syengo ukambani mathina ni mathela Erastus tavia Beth Syengo ayemevau na au atethi mwaitu view. Okay. Frederick Karen yase Honorable Beth Syengo na kuona mira kumaida yase Erastus nina ukethia na aketheka muno nye ava kwa serikali ino yikundi na teina mwene ndi kabisa ando mena mathina maingi muno nita wa Stephen Kilonzo niyo ba Taj Mahal galwa pipeline na ke David Joroge yase you don't give what you don't have usiya kwa tamba uneni wa President William Ruto kwa mundi Mula Julius na gese yela kibaki wa minister wa health ndawa sionde siandikitwe government of Kenya government of Kenya
andikete kigamba government of Kenya Kenya wekiwata ubano waumiswe na kwa tweka sibitale kuyendawa thi ukathoe na uitho ibuku ya sibitale kila kindu ni kuthoa Sema sawa. ngolelie wasema zako ngolelie atongo asu ni chao cha okay chagetegea Kenya yitu haya mwaka ukundwa January motiso chambe ni ngotonge anga imovea nondo wa ovosio wa honorable Maeke the people's senator chage nganaze ngai ni musio nondo nona tunengie leu wa ando na indo othe na wale utimu ingi kila kingi matakitali meka lende na serikali bate kwa miongo haya Maeke twa senator wa NND David Mwembithoka Erastus serikali ya Ruto ina maingi muno na ni yenukite 2027 mundu ukwitwa nendo sije mwana banyanda na asoma nondo ingine na musio kelete motumani Benjamin Muithi Erastus wati natanati nesa Somaliland tumukwete nesa lakini Kenya yetu ona twa sisi mitandaoni tuyingwa serikali Kenya alama tongoetie Kenya ni akengani Erastus kwangolesie atongoye asukana ni kweli Ruto nukovete mbesa mbingi kuvitoka uhuru tamuni wambe na uingolesia Maeke ati mbesa ino Ruto ukwasya aende na kuiva aivanga ata aikova ingi kwa Ruto nandu make ni vatheivo na mathangu mwa Ruto ni don't care woni wake osu Kalonzo witu ena ibusoisio muno ya kumwino cha Ruto mundu Muinde bugwa kukoba unaweza watu analyze how with our economist anaziaza ndima na mambo mengi Alfi Msafi Erastus ngedesi mheshimiwa Maeke akelo ni Msafi TV Msafi so ni TV ngewe si iti TV ya mtongo kimeuchalo kwa Julius opposition kuyedha na koyedha kwa caps baikendo wesiwo haya asanti ondo otumani ondema nenga waenda ya mudhoka moya. The silence of government on fake fertilizer is suspect that it's an inside job. The silence of the same government on the massive accidents is also suspect. The other day, Morcomen was asked about the accident. He asked, in quotes, which accidents? That was shocking. In this regime, where? Onesimus Kabiti, Honorable Senator Beth Syengo watindata Vagitri South Earth Ward ni ukwatiti loud and clear 2027 kivira ni chaku in quotes Kitui Senator haya na kwandi adhaniwa Senator nadhaniwa nadhaniwa rondo nadhania wangi nese ni Maanzo akadhania Maanzo akambia wewe nadhaniwa Mungu Maanzo akambia nengo ticket dere Wiki mboko Erastus keli atongo yasuonde muno na muno Seneta Maanzo woni wakwa tamondo ni Kenya twina thina wa utongo ina muno kuma vaya yulo nondo maundo ala maende ni mausenya mbanga cia lelo mbinge ite unene wa matakitale kugoma ivinda ya sava ye report vatalaisa gushi ndo unene wa na ainge na angi maingi ngai ni okay na ivinda ye ti kutomana we aya nende na kumina motoni ma Facebook niona mema ingi mwana ngubea kwa alama ende na tuma motomani ni soma atano nikenda ni YouTube ili tetu kende mu itano na ngosa simu na ngosisa mutandao wa X no nginyaga kesa hivi anitwa na nyama ondo na niyo na munenga mwana ola wailete ngasoma motomani menyu John Mutuku ni eduke siengelezea tongo yasu nitawa Pastor John Mutuku utavya Kalonzo musioka ekvt asante sana Pastor Little Bob yasia indingewa ya Mutuko ya ikie kuewa wavika 110 haya na kwena leo mwingi haya mungu vya kwa kabosi manena bagoto manywa kwa ndo manyuzwa okay ninaona haya nitele motomani atatu Leonard Mambo ya Senator Daniel Gitonga Maanzo umesema bunge ni adhelile elaborate
ya sauti Kavolo Amos mona wengwese kitukuma kitui east mona tuona nite kono konge ne bya wana gwiti na mona Amos yo lakini wambaye ninendewa nundu Senator Mwoloote Madam Beth Syengo nundu ondo ku articulate kati wa ku address issues yaseno ende ondo ku address issues yake. Thank you. Na ndi Macklad Tush jerea sekulia Maanzo ni chao Kalonzo ukuoneka atena kindu ukwika kutethesia Raila ku AU Maeke our people senator indi Kenya kwanza magoneta ya mwingi ajawe magoneta ya mwingi ozungwana uzino agora people senator na indi wa muthia Geoffrey Alonzo ya Erastus kila nisi nyene kana Raila ndaka support Kalonzo na 2027 vakedhi wana azimio na Kalonzo will never be the president in only 2027 Ruto akasioka na 2032 ikedhwa ni Eugene Wamalwa versus Dindi Nyoro. Haya tudhindini wa YouTube asante sana nendo sama mwatomani ma YouTube mutongwe TV Stock FM official mutongwe TV Stock FM official nibongo elo sisi imo mwatomani ngale ko ni sumu ya sera ne ona mwi ainge mwana ala mwende na koseza ngale ko no yakani sisi yu namba te yolo nikenda isevi ya maundu mesa wasawa nokete Simoni wona na umaba hitina wandateka taita twina nokete Simoni Mary Kivangu amtundi from Mombasa tuko pamoja Sandy Jeff Madheka Erastus ngolile Maanzo kuhusu replacements ya alimu Makueni na Kibwezi East Sub County yekawa atanondo sietanga sawana twa ongo nene mono ya 150k nikenda alimu maandiko ya antu muya Kenya ni athukie nundu kila kindu kiekwa na kithoi na tena uvungu mwa wethimwa na kilo na ukabila mwingi utaoneka. John Kangangi nidukise niyo va ngomeni asante mama Senator Beth ngomeni ni kwa chai mwingi miguna serikali yena mangolo maingi mangolo ni mbesa maingi muno we have bad managers and incapacitated men and women who claim to have experience yet their experience is correction of their past and future mistakes sisemi kitu azani ndo naweta mondo Jackson Mutunga kule Maanzo Jimmy Wanjigi ena oparanya maendese chao. Okay. Hi. Hello Mutongoi, say hi to Danny Maanzo and the rest of the panelists. Let them advise Honorable Kalonzo Musyoka if he wants Mount Kenya votes, he should avoid fake elders to avoid being conned like Raila, Mr. Mwangi. In quotes, Deka. Eric Mutuku, Honorable Senator Beth Syengo ni wetu unenga kivela cha woman rep kitui Eric kuma kitui ruro. Haya. Senator nenge tuibila. Haya. Mwambie muka nenge pia. Haya. Winda yanga. Wabadia motezia mwika ngenge. Eric tanda vya nae ambianga anawe kivela nika nini. Wabadia motezia my Senator Honorable Danny Maanzo ende ya kutetea mbaya mokamba undu uyeka. Patrick Mailo Maanzo Manyaka Lonzo ndeisa hotea wana ubongo mundu anase ofisi 1.2 billion ata Maanzo be honest kila wambe 1.3 billion on fake fertilizer. It's true. We have the records. Ala committee ni agriculture kama bodhezi Eric Mutuko CS Linturi should resign. Senator Syengo. Stephen Muisio, Mr. Wise. Good evening, Erastus. Name Mr. Wise. My quiz is the government as be positive to the staff. Why? Was yada. CS Agriculture Kiprono Ruto talks about giving back new fertilizer. Nipe kwa kushoto, chukua kwa kulia. Bethe your PS uloni rono na waise kana asu mana dhoye fertilizer azu ni meida me compensate wa matungo mbesa. Haya. Bithi Kimenye eka ubongo watu walikamatwa. Azia ndo mawadi twe kuzu weki fertilizer. Hai. Evelyn Helen Maanzo manda ai kundina kwacha kusoma ngazoma na hii kabanga kila Jeremia Kithuku Maanzo no akiangana musumbe wa Guinea Bissau
ana wala ziara ila no we twitha na mashabiki bame kwate Analysts. meda moyo vite mashabiki meo kombe by the way ndo makenga madam unaongea vitu azieleweki. Watu wengine wayo fertilizer wako kwa police station leo Jeremia Kituko. Haya Patrick Mairo sawa again no uongo Jeremia nazo mtumani wako Michael Motilele Kalonzo mpaka 11 wenye chuki kaeni na dash na mjue next round mtauziwa waache hiyo mnapewa ya punda bwana zenda dash yasema Maeke na mheshimiwa Ruto lakini sitola ndeketa hapana Bernard Makau Erastus tabia Maanzo na Syengo CS avutia wa madhikoni siasa ni kanani parliament procedures and going to central is commanship the way Ngilo 97 Raila 2022 na Kalonzo 2027 watia mwamwelewa Steven Nzomo utumani wako nokeroza simo mautumani meanata kandi some mautumani atatu kwa ametoke ni mainge mono Musaliti ni Raila huenda serikali peke yake antu ambua from Nyandarua Kalonzo tosha so yaze Musaliti ulo kwa ni Uhuru ni Raila mutumia husu ni wa kwata Uhuru Uhuru ana maana yasia kome shida Charles ndeti ndina kuelewa haya utumani na mudia hao politicians huwa wanadanganya Kalonzo atashinda but wanajua hawezi ni muvea nduma SMS yakanosa simu nianda simu Lois nenge simu nenge simu nende niwe na mwando ma simu meaziada wakona namba iba isu ya Safaricom yetu yes 0799870066 Hello Mutongoi. Hello Mutongoi ni nena nao Ni mugwe kuma kwa Mumo. Karibu sana Ĩkũmbĩ. Kitu cha mbendo mbongethecia atongo ya tutioe. Atenge atongo ya makethe kabyo. Na ingulelia mundu we Maanzo. No kugwewa mugolia. Ithie tonenda cindu mbingi ciithite ciikade ciikitwe mulio ciake. Ithie tekulia jo patone kata anene asuma kebs mwe methe amese manenga na mulio utumbete ndene wa chao. Ni gwethe ne cindu mbingi tuonete citwika ni nthuku no ithia ciena mulio sinenge fertilizer yu twika wi ona mulio katukulile mutatongo imekala ntheka imakula na keyo lwa mindwano mulio ciake tegwithia tonete wito mekanae ni na kila kingi wicio konda becia unda becia tongo yasu me 2027 yoko sema kweli wa ona walika kwa crowd no gwende esitwa ya Kalonzo ikwithia yiwe tango kwanza ndo inge maze 2027 mokozi wa Kenya kone Kalonzo kuti to Maanzo temwe na kadadi ya Kalonzo alikange kundu kuonda alikange mbai ne ilinge wethie ni wakwate anetia na ya kuko manete atwoko 2027 tena kama tongo ya twatero neni wenu ni musio pyo mwe kwithia na kwe yoke azandi ndokakome tutaminite we haya eta simu ya kele na simu itano yu simu kona ikithemba kiu pataye kuyethu kesi tebwa number 2 hello Mutongoi uzino acho mambete we ni wenzo we wa yethu kesi tuweza iwana namna gani bwana kwa yethu kesi Erastus ni nena nao ndio 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 wewe wata ndio la kitu akakwethukizia TV ni ndavyo wita wata umete ba hello umete bana wita wata nuko na thoku akwethukizia TV ni gwosu tweza aiwana ane mutinda ane mutavetio mwenda utabwata haya sawa ende nengenge ondo twananga mazama mengi bukwazi munde tweko rona cia matweko kela tuthiambe mwayithukizia muno hello Mutongoi hello ni nena nao hello ningukwigwa hello hello eka kwithukizia aya nengiongi
ningoza break ningokola wa simu etha mukwete kwe education uzina ndo ele tima ye education hello Mutongoi hello umunde mamwata hello agwete kwe education tu aya tijaribu simu inge ile yes tafadhali ando masimu wako na simu yako kwe education TV ni tiwa Maanzo matavimeka kwe education hello Mutongoi hello 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 nini na nao ai uzuni mwe kwa kwasa pyu ai what's up ndicho kiende ngale kwa nisu yakado jaribu ya muthia ituo ya muthia hello nini na nao hello ningo kwewa naitwa Simon Mukula. Simon, karibu sana Ĩkũmbĩ kuma pipeline tuo kuma athi hello ningo kwewa ya Simon Ekula nongerecia Erastus vau twaketheka na wigerecia Seneta Maanzo na tongo ya jange me vau moza ngethi nenda kueta hello hello ningo kwewa weta nenda kueta kindu kila gicotũteithia nĩ mwende na kũtabia kamba matuĩke kĩndũ kĩmwe na makĩũmbania gũkũna kura ĩmwe na andũ ala mekũne na agenesti ũndũ mũkamba waĩla ũkũna kura onake ndakanene na nũndũ ĩvinda yavika nĩo makwĩca kwetwo mwaki-inĩ nĩ mbevo Ĩkũmbĩ ya siasa Yĩendeeye nesa asante nundu nivo yu batuikie thome wa kamba kwa kutubundisha kila kiende na kila kiulu wa Kenya. Bas, thank you. Asante. Aya, no ba, ingeweza kuona takio kamba. Kwani kwa watu witha na hivyo. Na hivyo ndo nenge simu inge yutiwa. Hello Mutongoi. Nasema muno. Erastus. Wewe hata we. Neza muno chama ningelane zima TV yezu. Neza muno kuikomeka. Pio. Bazonge to neza mbeki vile nikizeo. Asante. Ngelani niko mukitete kuo keti atiye na yaloa. Lakini nengi kitu nora musongeti yuketi ya Maeke na tongo yosionde. Aya, changi ya topic. Aya. Chama ningelane we mutumia lakini kana tabia yezu ya kuedukezia TV ni Maeke waona na chama ningelane mutabia kana tabia yezu munana aya simu inge pe simu inge kana hello Mutongoi hello pe mondo bau waindie aya inge ya mwisho saa ziana nenda uzimu monde mama atende ando ma SMS no mabihave aneza atio amuna wana maito mama tusi hello Mutongoi hello Asia nini na nao nena na Anton umete ba Katelembo tima za kwezo Katelembo karibu sana Ĩkũmbĩ Mutongoi wito na tuwatu za 2027 Owe kamba tukwara ni tumonenge kivela okay ketha ni muno Katelembo asante muno onakutwika nitwetha na maumo maingi thini wa kosa simu ni kwatiala simu sio siavika nimete motumani mo babe motumani nondo motumani maingi ni soma motumani mebano meanata 1 2 3 4 5 atano Victor Chalo Maanzo no ngwene we no kuswa na ikoti ya Kalonzo we na langi mukaba tukaka mundu okay beza Mũtaalamu
Beza mutane aza Nzomo ngumuye Maeke na yumo kule nchade cha kutonga mubea na cha omwele kama ni Kalama nende. Haya Maeke andeme kule homecoming. Noka mibangi yoga ya mombeta. Moses Munyoki pole sana people Seneta Maeke Kalonzo AGBT aende enesa. Ndio people Seneta niki. Festus Mbuvi. Ndo ambao wanisia maseneta robo. Mama Seneta. No bako. Festus Mbuvi ase mama Seneta Syengo akopoa. Maeke leo ndio akaibo chini. Ake Steve KE uni baba moja ni watete ni soma 5 peke yake. Hilo ni Facebook ya. Senator Beth Syengo ako ODM lakini roho yake iko wipe and down. Akateka muno. For a record, Maanzo and Beth just tell Kenyans the truth. Kalonzo need to pull up and compete. Wiper technical team is some of failing us. Players and coach are good, but technical team ndio bora kabisa. Si woni wange. Mawoni mainge. Na ile muvyo muno muzezia kuondwa mawoni meni niona mainge muno. Ala nukubanisha mwende na kutwati ya na 25. Mondo akila mwatiania na ito nengo sisi inge tu naona masama ali muno ndisi ana ngo kwara mano nge wako soma SMS to imina. So Senator okwame tukenda tika imwe ni udhimia ndateka imwe kilungu hicho chaveta kera ni kulio kana kendo kwenda kuongelela ukenda kuweta mwanene wako Senator Maanzo tu kwa Senator Beth Maeke then kana yakane mtumio super ya neswa makoti kana ile ambizi chama cha ODM Kenya ndio akita Wiper na mheshimiwa Kalonzo kama Makueni ya Makueni ndukume nundu kale akukuma enende ndio kwatia mutongo yuge ngine ndiasia mheshimiwa Kalonzo ningeleka nzio muno na mbemwe akuni wasimu ni mosasimu namba ile ni mundu wakwe kwatia namba 3 ndaingwa bungu automatically kibo na kondo uwa Kenya inge kwa kambala mamo menete akenya inge ni mamo nenge ndaya na iyo anakomanite na tongo ya inge mono makanisa malongo we bishop Petonga aingi pyuko ya ilo bicha thike na ikinene muno na ne izondo abuko manga inge omunene ayu ne thea ana iwe naso me 2 Chronicles 2015 kana ukau ti wake indi ni wangai yuko nduo na muzimbelo weta to gwetwa Josephat Josephat yaende kau na wake ukia ukauti ti wake ni wangai kondo huyu onagwa ni kwata sangai ni kwata la makoti ma Yesu ni kwata la makoti ma Mungu mundu Biblia ya zende mumane mundu rabu ya kwata wake mundoni ando alama yita kwata wo Rutoni. Mama naomba Biblia kwasi. Thank you, ndategea. Asante. Senator Beth, ndategea mwa. Thank you. Nienda kunena na education na enenzi ma Kenya maundu ele wambe ni kana ila tukubikia unyubani andu ni masiaisiae atongoi alama mena ngoya kuthukuma enenthi indi tiundu wa siama kana kuingewa kana usilikali indi ni masiaisie kunyuba atongoi alama ile matonyo matethia na kumathukuma nesa undu wa keli na wa muthia ni kwasia kana thino ya Kenya bala tubikite pena thina mwingi pio enenzi ni abinyeye na ni methina ni munene kwa ni twaile kusiokea ngai tuboye ngai ni kana atwete waliuku wa ivinda na atubetangie utongo imuthuku wa Ruto na andu make. Thank you. Be mundu wazia ukodie lakini ngoye Wiper bege ndo chao wetabo nitona kwasia ni Azimio na kwa ugondo na kulumililia siama sionthe ila sisobeti Azimio siende kuandikithia andu kwa wingi na tukwethwa wingi tiundu abalangoi ni bala Azimio kwa siama ni sithwe na binya ila si Azimio kwa uguo thank you Maeke wewe gulio akundo ana ndo ndo react ndategema ndina akulwa makulu kana nusu ndateka maito lakini mayao eta Biblia uswa weta Yosabati uswa sila Biblia na Isaiah 60 years ya twa okilai motisuke nondo cheni kenene ichokie tio ne binda yo kamba twa muke tutisuke na to yuma opposition
kwa kusovya serikali ndivyo eka kulika serikali ya mini yengi point yako na mimi kwa kwa sumbe na isi yengi baba ngakoma ngaota tondo maanzo wotete tukamana utukamuka tukamana ndongo yitu yokamba no president 2027 tutasindu situ maundu maitu onthe tukatia sindu situ tondo amaniwa ma Yesu mekie tukahakikisha chwe chekeka lakini tukakoma tukamana keyu kiitoneka twailo ingi ya maitu nondo miaka ingi 5 ukamba chambete nenegwe lami wako ya wetwa lami niwe lami wetwa onanga ni weta dene ruto mwene na yale ya kwaka don kwatia lami usu no twese ukanike no twese twake ukanike twese twikanena iyo bala baitu nondo yuwe nyene MCN musakwa no siokoba yange kia bitinga sakwa yange Maanzo ni seasoned politician they know okamba ni usiokaba yona na chama kiba kanena nini kiba lakini pe mwene ndi ukaumia nondo wa decisions sia wingi twike imasabu neza okay na tweka neza na tabweba nyenge nga support we deny na muzee na Kalonzo ndo athia kwati ya Kalonzo watio Muinde beke no gikuru twilwa be ni chao kulinga wa kwani na kwa niasia suya onaguna na ometokibe mindina present ya kwa conference ya accountants mwayu wa Kelly na nini naked analysis ya sumbi kume bindaki bake nduru ambisi kuwata data ya tondo kuwa betu na nini natalite miyo ya mbe me ye kuminena msetu tunekite mpaka report label ya mi ya kuminena ya Ruto kwa hiyo tunakombete mi yake ya mbe kuminena tukakombea ya Kenyatta ya Kibaki Ruto akopete trilioni makatono kenda mi yake kuminena Uhuru Kenyatta akobie bilioni idhiwa maana 5 kwa mia mbe kuminena kuwe kwa ni yake no kietina timbe Kibaki onandaja bilioni ya naimwe mia mbe kuminena kwa hiyo niwo Ruto no kobete mana maingi pio kute asumbia langi tunasio kitu na sisi data ya undu mbesa itumikite Ruto mi yake kuminena ya mbe atumite mbesa mbingi kwa latu itari current kute asumbia siwangi onde na kwa development no mabitukite lakini na percentage nini kuembe kwa target siake sionde aende nai kute asumbia langi mi yake yambe nundu tusiasia kedha ni sungwa ukasisi sungwa na sungwa tuisia na asia sungwa na team kwa hiyo tuna usizio ila mendi tu ofisi nadhani mimi kuminena ni on the kwa kilomwe kwa hiyo Kenya Kwanza katika makwani na matumizi mambesa ni kutia na sumbia langi okay kwa utigo ni mo maende na kumanesa data yetu ya maende na kutumia mbesa na hii kwa recurrent na makobeta mono lakini kwa development tu lo hakuna percentage ni kureload activities income projects UK development wala sema ngada zata na Maeke ndo naelewa aje ndio kwa ngada na ndio kwa lamu ndio wale pesa kwenda sio mingi ya badao saa pesa na dola ya pesa siana kwe masungwa na mayo maingi twelo sisi hapo naona mayo tu akombeana masungwa but he is an expert so we agree with that bunu bako komela na Maeke ni wake ngo kumia report ya analysis expert on this area naona ndomea ngabete ngwenda kwa report kwa sawa anipika ya account asante aya nende tulike ba pe bandu Maanzo ngoye ukwati sio wako ndio lawa ile yakona fresh bado
yolo uniform yemwe ngete mwana mheshimiwa wa Beth Syengo yolo ailanda mboka inayokuya ngale kosia Kiambu na ninethu ki speech ya mheshimiwa Kalonzo yote na nona asio kelele katatu tukida bawo na siasa tukida tuma ndo yende ine no kuiwa aija kaindo aizo kainge tukida bawo na siasa tukida tuma ndo aicho kendo yuye kulia kwa ni ndamba kainomo twaiseta chama cha Wiper nondo ti yake ambuyo kana nonete kondo kuinge muthiukite ngale kosia Migori Nyamira Kisii Embu katikati wa isio ingi Kajiado ngale kosia Kwale ni mwende na kuthiuka iyo kulyo ni kuthiuka kuno kuyade value myo kwa bidi ya Kalonzo utonda yo mugambo kuthiuka kuwambezi ni kuyade value myo Menu sio mheshimiwa Kalonzo Musyoka akathikila vanhu Kenya. Akenya wakamwona na mtimwigwa. Na katika Kiambu pe uneni unai wa Rachel Shebesh. Kumwaka nena Kikuyu huko Kiswahili na kunge Kizungu. Na Rachel Shebesh nu naisie umisio ulawe Kalonzo Musyoka ndigo wa unatumie Kenya yekala yengwata. Nundu kekana ndo ingila Kalonzo waiwa na interview kana matha karua atuika no atuika running mate emba kolele bau na maundu maibendu kana na kondu wauno na nene mubayo wa umisio na ashaka na Kalonzo mundu wendete kukwata ni vyandu na mundu wa mugo na mundu kala na mbesa na mundu tena ungei katika historia yake no toza sindusiene yuko huwa sisi anda mwaisi muno kila kinaiwe ngewa mbinge tunendete muno kwethukezia twethukezia akamba ama nomukite ama mbaisi akamba natumia menda ya muno na natumia mama tete na kindu be memali yo na mae tisiana makasomethia tethea Maeke no na Maeke ni success nena no yetwa people center o witha Maeke ndege mugo enda kula kwa ande ndatu kike ni muomba nyama ekita endea mbi ya Kenya yikala no se na wasia tumia sumo ndeba tio suma no kite onarapa na mimi Makueni ande magoma kabauzo ta mduga da kabilia dia to kwanze mbaya yake kabilia ni mwizi si yake na kila binda wendea mbaya kamba nesa uko ndo ni zetu twanje tumezukizi atumia ya mbona na atumia meke tumi ndo nda ni mana mimi kelaba na mundu yasia yeni mtumia umanyere uila Kalonzo ukanyere uka kwako na kwa nini mimi ndamoranga na nina odhocha na kwa nini mimi ndiye kundu na kundu yuko atasi atumia su na nemo mekala yake Kalonzo nesi na ishirai ni bandu akuyu maizie ni bandu bakuthaithia na beke awasi athibinge muno na mboya cia Kikuyu na wasi tukizia ni mboya cia kulia mosio kuma kula kwinga na aneni kwa aneni amone manaizie kwikundu tutotha tutaeducation yako tutainesa na wasija kanzeti kamweka people daily kana ile kana yuibinda ya ngafi yani penda thina munene katika deputy president ngafi na president nuli kana ila bana tukikie kana rani mejula ukite yuka katika chama cho agende mundu muka na kini kinaona kete kana nenda kwa chakana ruto ni musumbe shughuli muno na mwana siasa wewe uko na siasa muno wasizane manoni kana wa inguru ntonda kuvuko mana Kalonzo kwa una moya dani meko takona nya na geruto ntonda kuvuko mana wanga yani you get there siasa ni limanitwe kila mtu kwasa nekana mheshimiwa Kalonzo nadie chekula ndo kazife na nengo enda kwete kila na Maeke utisu kuwendo po lakini ndio rabia ndo Kenya na rabia kamba kana mheshimiwa Kalonzo ndio kaleta siasa ni miaka mingi na timu ndo kutumana na niwezi ma experience maingi na kwenda ayamu hata mundu akaotijwa kuumani ndeke ndwese kana ndena pinya ena pinya mwingi muno uno kebatu watua ena ni mundu mu na ndati nda vanite sindu mbingi niweka na zelelu zuko kwa wawe baba uko kie bali uto mwene ni woye tie bantu ba matiliko ende vitu president na zelelu kwa nanyetela na MP ba na tia katika minzo takomania mundu wa museo muno wa musoniki wa IPS kuma independence by kwa design ibida yambe andumona lelo yimwa amage wa nyomo lelo ni banda yulu mukuma
walimwa weke wa masabu wa mathikoka kwa mbesa ciana kinya yao ita cio thesi vuwe mboso nene muno mbingi na weke wa katika budget na wambe weke kasio na elanyu president Ruto no dia kasio kamba uvuku mwana imo no ele kamba mathai na Ruto ni mwizo bo wala nusu nundu mutuiza ni member wa Kenya Kwanza na ni wale ndwese kola kwa nite kuatewa na jote na isi akamba la mesirikali mali leba mayete ma nundu mambe manena na musumbike la kuno okay kwa hiyo mai kindu maete onaruga ki akamba onde iministration of 22 kaide tujoko kamba thank you kondo wozi ndizo ndatu konda sikwe kandi wajia kuta uneno hapa tem budget ila lu kaide kiandu kinya kwa muruko meni musi ila lu sina madina muno ugondo banga singi bia nundu imane nziku na pali kaka tena pa imundu ngokuta jamula tu ba mata 24 ba Mombasa kwena madena pele ya maiji kana tena munene lakini wewe ya junu ma minister me bana we expect muru ko menye kila wa ile kweka lakini wewe unakeni muite mpaka tena nene wale musungu asante Seneta naona wake la muno tuye kwa mheshimiwa Kalonzo na ndambo kasi yake mheshimiwa Beth tuye kwa ndambo kasi ya mheshimiwa akwa ibinda ya sa Kalonzo no ile twaine na kasi ya mapema ndio best na kasi ya ozerengela kanyo president William Ruto ambeise tene ndambo kino ambeise ndukona tawambeise tene muno na nuko sustain nginya 2027 wale tosisi asante Erastus ni kwa sia kana ndambo kasi ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni nseoki be ndambo kaisu ni sikunene bia kana kwamia kiama kia Wiper nundu ila woneka ni andu na nena namo na mona uula wepo na kwendea kula kwepo aingi ni mako lika kiamani meandikithie na nundu pinya wa chama ni andu ukwithia chama ni kya kwata bina kya keli nuseo eyumelie we mwene ta mundu ni kwithia ndambuka yake ni kwete usio kwa akenya onthe mamumanye mamuone na makwithwa na mawoni makumunenga ku mapema ndio best ni kana withe alam wa interact namo kana la namo ni makutonya kumunenga mawoni matonyo mutethesia kuka kwetia kivila 2027 kwa ngelekanyo ondambuka nisu ya Kiambu kana Central Kenya ila watu kuliondo twikite uniform nyene nithwa kwambai miongweli na ile cia kamba ni munyuve ta mutongo iwa ibeti Kenya yonse kwambai cia kamba miongweli na ile Davis Maeke niwe mwandiki wa kamba Council of Elders na otondo Seneta Maanzo waweta andu ala matongo esie mbai cia kamba kana kamba Council of Elders ni andu mena sindu cio tikwitha ni kindu makwenda indi menda utongo imucio na ethe batonyeka kwenda ni kwa ngai utongo iwa usumbi wa Kenya ula ukite ukuma ukamba kou nicho kitumi Council of Elders kamba me tayari kukwatiania na Council of Elders Central na mamba ile ingi mambila ile ingi ni kana on the way woni ni kwithia elders ni mamethwa metho mambai kou ni makuona sindu ile itonyo tethia mukamba na itonyo tethia Kenya yonse tuinena ve mundu watu mautomani na no utomani wa ye kana aye ni waku mheshimiwa Beth etwa Jeff Matheka ngulilie Beth kana baba akasene Ruto we agonia kura Ruto kana ni Kalonzo mundu wako le direct nienda kusungia kana nasiwe mukamba mbe wanda natwika ODM usunge wako wano asante mheshimiwa Maeke ndamboka ithiwa sisi bebe mundu wetu metotomani akasia ngawe osaliti Council of Elders yazu aweta ngelo to 1997 aweta mheshimiwa Raila 2002 the same Council of Elders ya Kikuyu na ya aweta Kalonzo 2027 ya sema ibando matwa mheshimiwa Kalonzo Erastus politics ni perception onanga umaruka baza na Maanzo dacia ni olda wa mukamba na wambitikisia mauta na ndithi ninatuma perception politics ni kila wa create na umundi tutikela ni kana tuleane pe perception na creative ndino amukuta no su na ebo na wonie
am I right, Nairobian top page ni kindu kinaendie all over the country, across the media yote, across the media. No, a call for caution nondo nasio ando ni maingibie thini wako duniani, lakini thia ana siasa tu ikula cia wakomana nao onetha wakomana nao na akuya ni plus yo either wakomana na mundu ukwifanyie nongi no, it calls for caution nondo be mundu owetio andu angi mathika angi mabana no cia andu imo mamana na that is popenda our leaders kana you are men thini wa planning technical team maka ensure men are the right people nondo ni tuonete o andu mayo and especially kiimani chu kiando ingi kiimani chu kiando ke group ikamba twase ko kamba ko group tailila siwika inena into leadership lakini baya kiimani kia umeingi muno no jokio andu inge ngaweta ni group ni bigete 10 pevinda na interact ye namo tinanganga banini okay kinundu natumia intine na sindu bingi point ila jebo nino investing in intelligence for example no twewa kana leaders o ni makomanie na maboyewa o pastors then wa kanisa la nene no then wa clergy no makomanie na musumbi or the same leaders oni with you medie obaya makomanite na president na meboyo mboye Yesu yes kena no bo wewa mundu asenga ino mbonisie ni Ruto nongea kaje nino ni wepyo na twamina ni Raila so kila tuikwenda ni chao nondo thita na chuki kika ko Kenya kwitu ko pe wala determinants na ine se ndini wa planning committee ya ndo asomu Maanzo Beth ni maele kwika no mensi okula kula shuma these are seasoned politicians na no mensi ulama tono kwata akaite kula nondo regions mundu wenda kula sia ko kamba ko kamba siombe adhiba kwa ndongo yitu wo mundu wenda kula sia kikoyo adhiba mundu wenda kula sia ko kamba pe balothi mundu wenda kula sia nyanza pe balawathi lakini exercise hiyo ndondo we kulete nona ye hat ni ya date ni yende na kuongela mauta no kila ndo na kwasia ni hii agenda yo message ile kutewa imiao siasa ni masinga Kenya kwanza kwa hii singa ya asona yo singa ile utewa ichao singa ile utewa yo ni dynamic ni singa dynamic takuka kwa Yesu Kristo unduka kwa Yesu Kristo no guketene kana ukasyoka ngetina kulingana na buku ya Titus nini weto singa ile utewa ya economy ni singa dynamic yogerodala ni singa yeto tuna soje deiba to last year tuna yange wasi ya mutu mundu wangu yange wa mutu baba omunde to yange wa ya mutu nike nondo nikendo dynamics mbuga yuye mundu no thiye nge wa mutu ni delile tuna yange wa ya dola yolo pai mundu nezi yange wa dola omunde 120 something ni the head nondo tubangete ta Kenya kwanza dola tuibika yesio kia 78 silingi 78 the ndo economy yende na uzo kwa wisinga yeye kutewa ni maende kupake message ni azimio me package gimasioke ndo yeye ya economy omondio serikali yebo zikaungameka asiye unya tax ile ya 80% ye si ndo ide ya kwacha zikasioka iko is more than the economical kazi bila wizi kazi bila wizi na ndo hizo ni the yao kwa account ine haya Muinde na tuine nabu pe yukulenge na alilikana na eno no ndonya kukuli wenene yolwanda makasi ya mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Uhuru Kenyatta wazizia mheshimiwa Uhuru na Kalonzo Musyoka kila tuizemo ni andu mera amepa kupe
unana wone wetha ba mendo mendo mbingi ni kiu ni kila akisikie na wasengala kwenu ingia mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Uhuru nona gwete mbau mheshimiwa Raila Odinga 2022 umeti onake mendo on the mendo ikule yokaba kwa mheshimiwa Kalonzo kwa 2027 twabikwa kwa aile kuya line ngale kwa mheshimiwa Raila Odinga kana ngale kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta kana ni kuondea kwa atanisi kwanza ni asia kana mbile wa kwa ndambuka ya mheshimiwa Kalonzo Central ni asia la kalito ban na otwethukizia ene maitu ni methero masia umale kwa uki kimbai na kumala kwake ni kuseo keda kukate kula tukamana lakini ukumala ni kuseo kuno no ndwali takuende na kwika keda wakomanite na Erastus alama guo kana ala feki mawo ni tampia ni bandi fake she is among them lakini ndeka liko jitu weta mangala kwa hiki nini mesi mawo ende Muinde uko na engineer muthoga ni mwezi siasa kwenda na onda sengi monjeri ona mbaila sisi na lazima tunenge Muinde na bipinda hiyo ona durigeka ni kumela ingipe wando na ruonanza ni kumela na ingipe kuketa hiyo uzutiwe lakini no sio kwa kumala kuno ndo alete kuendesa okay kinu kingi mheshimiwa Maeke waweta no walite kuiga waiko masabu okumala kuyete chao mundu bado tuna miaka yake je unogulile vina value yeva bado be miaka 3 ali katikati wayu na history ni tu ya ndi kodete kwetungilela muno kutwika Ruto akambeniye miaka 5 ikendoka usinda kuyumini wambisio kambeni uno utumia strategies ni kuwaka nese Kenya siasa situ ni fluid twasi history wazila Kibaki wo Raila okiaze Kibaki tosha tai almost during the election na asinda kwa wasia 2013 paingusani chipakatwika ati musalia nini lakini mwaka craft unity ya last minute na masinda ukenda ndo ku predict miaka 3 ni mingi siasa ni siasa kulika wake ambe tena Natoye busara ya jebila maimethe yako mete. Kumara ni kusio lakini ni asema miaka 3 ni mingi Kenya. Politics ya Kenya ni mingi. Miaka 3 ni mingi mno. Kuno wanakosa sustain kwake whether na bina mpaka 2027. Meenda strategy zao. Imekwenda Maeke utumie Yesu. Maeke utumie Yesu ta yako mananga kibila. Okay. Uisu yo point. Haya. Pesi mbingi si alite kumila katikati. Okay. Ito no window dynamics ya Kenya pia. Ni asila tumeka maandamano. Pa imo ndwezi ka Raila no kwambisia kui State House. Hivi Uganda na ndeke mwa Musu. Lakini ndatika ya window kana hali. Kwa hiyo ni ase dynamics mbingi si to no mila katikati. Okay. Kwa hiyo ngina plan yo ile nzeona yake yako. Duke kulelewa kulia alite kwa mheshimiwa Kalonzo alite kwa line na Uhuru kana alite kwa line na Raila. Siasa situ si kutesa na muno na nditro tuisisia dynamics la sibo oyu analysis ya kwani kana sindule ikedi wakati ka ballot ya 2027 no kindu kimwe kingaliko ile ikedi wa old money na new money old money na ndo alama mandie besa tena na isu ni osi la family ya Kenyatta family ya Ndengwa isu new money representiwa ni Ruto na ndo make kuti msia Ruto na ndo kwa tie pesa metoki yani la moye no wana ateti matafadhaliza no wana ateti isu ni yongu munenga no ndu wa siasa muno maundu ma interest asa muno andola members yes nondo economy yitu ye moko ne bandu anini muno alatu ati andata ando ingi yitu is quotas ukwati witu ni munini piu Kenya ye moko ne mandu the way kumi andola ma control ta makambuni
lama control ite industry na ndo asume ni moma control ya serikali. Okay. Wao peda pakedo usula ile ando lama kwa die pesa tena na lama tu serikali ni miaka mingi na lama umililio Ruto anaokie ando amalikile midoki haya wao ketha makaombanya team strong mandivit old money kiutu kama na nondo wazia policy cia Ruto akwete kusukuma ando alama kwa tie pesa tena ama metange uchumi yalika interest yalika interest cia pesa cia ando people can do anything kwa umu kesa kula Kenyatta family na ondo na Kenyatta ambiti musumbe mutita Kenyatta inena ndio nena nondo bekindu kwenda akwete kunena nondo interest cia family yo okay na ndio represent interest cia family yo eweka ku represent families ila cia katika gwata ni Yesu okay na hisi alamu isi industries ina kampuni wambisia kumpa withia Kenya yo moko ni maome 10 palama kali nondo isi ku protect interest na ningo tunga ndo pe elections cia kiwa cia America 1897 na andola maivo pa ikananchi ni mwa andola mayathi muno na mundu wita Ford na peonge nduli kana longe no bokilile mundu wa democrat wa popular muno na unions na workers na ya bika point no me that business rivalry me that me anene me that business for no man sinda no kutuga bilionia wa bemo ya kesu me that na rivalry business ya nene muno like la mo ki unionist yo na mnondo wa support ya ni populace na majority mo na biashara chosi katika threat okay mimi na Muinde na matungia ni ambesa 300 mambo defeat kwa election 1997 mwateti 2007 ikalika face swile old money na new money thank you nenda tumine kile chocha mgeji ripoti ya nani ni ugie ya tekenena yamba ku kithambure kiba kotini na wethukizia tongwe muno manga tekweno ya azimio matongwe ni Kalonzo Musyoka ola wa co-chair ni mewetete kana nandi kwa yalo peta undu ya petukithiwe Raila Odinga na kia ise the same nethukizia Kimani Ichung'wa na kia azia ripoti icio yalo peta undu ma petukithie bate kubendwa kindu na kimwe azimio mweacia kana serikali niyo yungamie kindu ki kotini ni kwenda kuungamia ripoti ya Nadiko niki inyuta waipa kindu chambe musemba ni chamona na Nadiko ni utethio mwe bo embe Nadiko nene sindu na sai sinapata kwa Kenya gharama ya maisha ndithe yangina Finance Act itungwe bunge ndune gweringathi ya cianu ne ina mathina mana na chakeli kubikio no munthi kuina electoral commission na kutena electoral commission pena mathina manene muno nundu yona ma MCL matebo kana ma MP kula itako maingi na itizewe ikakomandi na bondo uke unikindu child kueleana kwetene ugetha andu maeleano pamona maondala madai yandikie katika Nadiko na amaendete kotini no zie maya usele yanja ndio ndo usele za Kenya nginya ba ya mwiso itena ABC tena kondo kyuke kotini ndo idusile koti no wacha uyangi mendisia ku tuidusile okiende mbunge na nengi ni siasa sikala hivi ndukete kala nataka lakini mimi nina kwasia mutumia ailiende ene ba sabono kwibese itoleta ku meteni atumia ama kamba mendi to mai komana na atumia zima mbai kidendo tuyo mbai kama yuko nayo miaka mingi maine ambesha yani kwa kuve yuma yake senior ailiende ene kwa sabono kwa Maeke junior lono okiro Maanzo ya brief ni sasa Seneta medo kala brief kwa Nadiko amina jana Nadiko na ya kabe abende asante niki opposition ikuikia kana serikali niyo yungamie makwani ame kotini twikia kana nimo ma sponsor te andu mauthi kotini kuungamia Nadiko kindu kimwe ni kwithia maikwenda ukundikiliwa utakwani ulo abitie 2022 nundu ni kimwe katika kila kinenewe katika Nadiko report kwa nundu maikwenda siesa kumbulikana mama nyeke kai mangeye mama nyeke kana mayavita maikwenda
unyuvanyulo na vitukie wa 2022 usiswa kuu nicho kitumi matwa ite case kotini yungamie kiu ni kana kiu kike okay namba ile no sio kethia report isu no ibete na ikekiwa ika-implementiwa ne kwithia nitwa ile kuma katika culture ya the winner takes it all ni kana withie ona maofisi mawetetwe nitukwenda election commission ithwe in place ni kwithia mutongo yu ala ateti anyuve ala mauma bo kwake ku kana kwa itu mingi painanzia mundu ungi utono nubwa patena commission ya election kana IBC ku isu ni sindu muhimu sana sia ile kwa kisia kana nadiko ni avita okay namba itatu na ya muthia yolua nadiko pena pata munene wa kuimplement report yesu ni kwitha mawoni ni mosaniwe kuma kwa Kenya onde na resources cia kwendecia report isu kana report compiling na kwika maundu asu yatumeiye mbetha cia enenthi kuba ikitumikia mbetha cia enenthi zitumike kana public resources na kwithia kiukie kwa omana na kwema kuvita ndiminukilia enenthi ma Kenya twaile kulea Kenya kwisha pio kwa vinya witu wonthe ni kana tumanze utongo yungi wina mwelekeo mpya na mheshimiwa Maeke MCA wa Kalama ndimutavia kana siasa ni nguku iwe thank you thank you very much nadiko vege ndukita wa hathiko ya kotini defective charge sheet ukethie no mundu musikale no kwandike lakini makwani alama maandikitwo po maivo inandiko report was designed the byao nundu andu ao nthe mayandika nandiko report clause kila kiu challenge wa no mesi kindu already kimbungeni kindu already no unaendia kotini ya challenge o clause isu ya kula sia betie nangi na tiyo yesu clause isu ya kula sia betie na twasioka baye tine Erastus zo nadiko kana committee isu yosa ni wata zosa ni mwenye kasungie makulu zeta isongea kwambe isongo ya ulosindete nondo chambe iri kwa by design already maithi kwikala ba ande na itwa nene ba twaite paikindu chuma thini wa mwikali losu chakeli sindu ile ingi cionthe ci kunene wa thini ya report isu cia nani ni sindu ito na achieve wa ni mbunge thitu o yuyu referendum na itona itona kuachiviwa ketha ni constitution ya IBC iyo ni nadico report ni kana twithe twina IBC IBC ya issue ya bau na nundu kila umwe pek perception ya kana ku Kenya ndusinda no ngina withe wina chairman ku Kenya ndusinda no ngina withe wina judiciary kwou ni kana wabetilia baja kwa tene rasi yake buitu kwa chebukati wabetilia kwa chebukati ba kwa government ko bete ni perception cia siasa zitu cia Kenya thank you kwou kila ndo na kwa sendike nayo na diko report ina maundu maingi masio alama ele kwitha matona kwikika na ndimine kile cha katatu ndiasie kana yora ndiko report ye ya ibita nondo la twato ye referendum na kana maombi maito ta MCA kwisela kafu na kwisela hamka mana tu education na ithi tu MCA ngilile na manele tu aboji twenga iwitu atu education mboya situ nondo itu asia atongelo musala and masenetia mathimeyeke ya gafu na sindu mbingi sieke wambesa mbingi sia oversight na ithi ni tu so ya bilioni yutaba masaku nyene cia bilioni 10 na ina ndena sumune na ndena obisio na ndena mundu one researchia kundu ithia yu we MCA no nengi we wesunga bilioni na Nzoma na je kutumuona to yumwe mivuto nondo yu na ithie ukethia yu ni bathuku pio ukethia winenea andu mena mbesa na we mao basaiti mundu wina mbesa wina ngale 13 na akuwe ona ndwe na ndeleba na we MCA na wende na utetia wendo challenge governor wina serikali ya kanzo ukethia we mubuthie bio wo report isu ina ebeta kende chukitu kitepo uki kizie keki wena cheke omona ya beta
mundu we Muinde twimina twejana nizo ya mivuto oni wagu nandi kwa yambia twanenie muno ba na twaze bina beoneni wae ikabeta na mundu neziu nebigia wau ne ko challenge wa kotini azimio meazia ne state sponsored ni musimamo katika nandi kurundi ndikalite baro kanene nandi ko malaili kana tatu inaisie nandi ko yosie ila nzia ya BBI onake kwa ni any other step mewimbe vienda na landmine nasa hii na landmine katika report yesu nesu ni mistake moto ikaina twaseovia committees ya asa muno cia mbunge nundu mwenda amukenenga wia ute katika scope nandiko yandie yanenga wia wa kwa amend constitution katiba mambe cia kwinenga wia wa IBC na sindu ingi na endi moka amake cha tuindo tunini baute twa mwenende agenda ya nandiko ya inene pia ya cost of living hiyo ya primary responsibility lakini maanda maambisio sio vivela maanda maambisia kwenda kwa audit ya IBC na ina isi baisa baingi kabingwa election isi adalile na kuno kwa nangasa okay unfortunately meananga sama itumia pesa sia mwenende pesa sio yeye banda kitani pesa na tumie usi ya jeli to andika dance mesia na la mwanzo mwenende yana mwe ba dance ingi muno kwa nandiko future yake ndivyo okay na no sio andu market kila maambi sio manda kindu kingicha ikwatila ondo senator wa weta ni muisho munene pio kuende na kugala tuna IBC ni ase issue sia cherela 4 na nini sia umaniona ondo kwekikie nundu la commissioner asela maima nasema yeye mkanda na langi mari zaidi twekele miaka karibu 3 pata replacement moka ulichango matena ibinde sio ya prepare yes na itu ulikana kindu kimwe chokie cha ibida yake buitu na ko reforms ya IBC kwa tuikie commissioners moka etena makamana wia makamana politics ya Kenya kila kindu leo misini unit wa mina mnyei karibu 18 kutea IBC mnyei karibu 13 ina bado kutea IBC na kwi ambung kwi andu matena represented yes MCS MP na isude kumai ma right yo okay ya representation kube sinu bingito no challenge yo yes katika process you know wende na kukala tutana IBC kindu kyanga ni muisho muno kwande na nina weti la ingiba nundu kugeza kwithi wa vacancy ta yo official la monene wa nthi na kui committee kui chau na paimundu lan election kui kwata pe constitutional crisis nundu ikara ringai andu maende na kukala tamonga hii na tamese ibinda yo kuonzi ya nata ku twende na kwiki anthi katika mwisho monene pio asante na tuyaite kuende ya na utongo esi anthi ta ingai itwaje kwisa kwithi wa pe mondo tutesi anu sio tukeke interest sianthi mbe asante aya atongo nyenda tuminero twebe tokabu maondo ani maingi muno nenda atumine trafficate midnight neswete ndareka ina ndeto syango dia kwa mituki piu Seneta Maanzo Seneta Beth Maeke na Muinde tuminete kando la kwasia mbe ya mwanene nundu gaini wite mbua ibinda ni ya mwaka na nusu na ndumake kemti muno miundani ndiase kini kebake olete ngalama ya maisha ngine nase kana andu monde balama ya maika kwengo na tuikende na umwango vile vile pakwenda kutunga mbai kadambe ya mukamba na tina ndiase kana tuikebuthie na kana ngai nungete pina mwingi muno okay na tuikakieke kiugo wete to Biblia ni mala maana atatu na miongo thandatu na itano kumaanisha kila muthenya ndo na kumba na ndukakieke ndio jambo ya mbai ya mukamba yake tuyungamie mwe nitotele to mbai la ingisionde tuitethia bindani ndio baina mundu unge wena tuwe kama yani wa kuendesha serikali na uima kama mheshimiwa Kalonzo Musyoka mukika tulikete. Thank you. Usune Senator wa kaunti ya Makueni Dani Kitonga Maanzo. Mheshimiwa Senator Beth.
ni mubea ni enda weto maondwele kwa mituki muno undu umwe ni kwasia kana tamba ya mukamba ni twaile kukwatana ni kwithia kukwatana kwitu ni kuvinya witu ni kana tunene na wasia umwe na nguthuthia kamba ala maendete kwa yelo ni meswani ekeli katatu na maisio kamusi ni kana tunene twikimwe kya muthia pio ni kana kwasia akenya ni twaile kwikwatia ngai na tukwithia twende kwinenga wikwatio ni kwithia mwisho wa mundu nipo wambililio wa ngai. Thank you. Husu ni Seneta Mwoloote ni chama cha ODM aumite kaunti ya Kitui ni Mheshimiwa Beth Syengo ni kwatia Mheshimiwa ni wa kola nyemesa kwa hiyo kumbe ni Beth ameza kwa wena meza kwa ya Mheshimiwa nuwe Beth wena meza kwa ngo mahala na meza kwa yagu nina mahala nayo asante na ni tayari kusioka nayo ingi Ĩkũmbĩni. Good. Haya inondo nizabali wake wambene juke tumina mukolekana sawa na meza kwa yake ande waigithia kana tayari kusioka ingi Ĩkũmbĩni aumia kuona ba maboni meza kwa ya Ĩkũmbĩ Mheshimiwa Maeke ndero cia muthia titonga mubea muno nondo no bebi nene kalito muno ola dendoke Ĩkũmbĩni na ngaida bingu ye mwana ingi nasioka ni muima ndiasia ni mubea kwa ngai na ndiasia ju ketha bebinda tambai twailone na wasiomo ni bindane yeye na andu nima drop ya their personal interest ni kana makaisia interest ya the community twisi interest ya community ni kana kila chonde twikwika twina handu mamu kamba ina our hearts yes nundu watata kusisha kwa guo Erastus atongo yao they metikilana kwina thina mwingi muno thina wa kamba witu na nundu no ithia atongo yala ngai utukilitie bindane tukwatana imoko na ninguthuthia Mheshimiwa Maanzo na wala membe witu twitane ta ndongo ilanza kwa twitane nzama tutauka mundu ekita uniform tuke twina uniform jeta wa mugamba na tukulanie iye yotakamba twithiata nikana withie ni twatethania na twasonga nambe chuni chokamba kila kingi tinena nasi kana kwa seneta cia o masioka kuya no ndui masova cia meya noewa Erastus mbunge isu we ichunguza ni uchunguza ikachunguza ni chunguza hata committee isu sie powers mbingi na decision ila ya make wa committee ni decision equivalent to high court kwa uwewe mayasi ni 1.2 billion tio bongo they are speaking the truth we say no musaingi mwene ndinda mama nondo we na power ya usamoni anyone na me ona power sia usamoni ona governors na pio meguo ma MCA mainena na maite topo na ko matate kila kito no rain fence ni kwikia mea omeseo matusovisie mea omeseo na actualize devolution thank you ni kana withie ni twetha twi protected nondo omonde ni Maeke one ni mundu ungi ukethe position isu ya MCA na kila kitethia the policies omonde ona kukenda mundu wenda onenga na mbesa Kenya Erastus ata nesio sisi ya budget ni onethe na siake personal petha ida munene asante Maeke kwa diminokilele na ndiando niwe mundu kulilie twikia homecoming ende Thanksgiving service ende nitwende na yumbanye na twavuga tukamwita ona ngeta mutui wakwa Maanzo ni mutui witu munene muno Kita kibetia kamba na tuita munene wa kamba na kwa hivyo bandu tuko kusanyia baka lakini ni ende baka mulunga ndi aibondo kakira kalama aibondo kakira kalama haya wewe zito amina timu vya mwana Maeke nenda muno twekupo Seneta auzu ti seneta wa MCA wa ward ya Kalama lakini wa itwa people senator they say ati okay kwatia nondo mundi twina na mano mundi wina seneta lakini seneta mathei kwambia ba ni professor mweso ni professor niende na professor and I receive it
Jesus name. Kama tazema kama tukano no kwina. By for your information Erastus naambie kwina ne munini. Ambie kwina tene. No ndo USA. No ambie kwina maondo ama waketeke. Ndio ona nake David ola waziokie kwanga ino gwe wanengiwe bathi. Eko thaie mane na makuthune. Kuno ngo mubuto ndino niezi okengai. No gumya. Ndizi ngazonga. Muinde tumine. Niache kwa ndio kwa mjani kwa mwenenzi. Niache mala maingi ene mona ila makuna kula kwa water wadala. Twasio maondo la maende wasio mathina na madaktari wasisio mathina abatlaisa na sindu mingi Yĩendeeye nundu mwenenzi ona atote na power niache la wasa kwa tongoi metheme wateti na executive umasa kwa maendeleo itawa representation kuitha wando need power yako lakini ndwitha wanenga ne power yako kuwe ndi no ngitha tukekalo twio letu itha kwa kisungu vigilant atuinena na tongo imaitu yes na tuiboya ndi tunikenda ngai hanyu no tongo kwithiwe na osindi tongo teliandu okay nundu andu maikwa sibitali na tuyamuka tuikita umandismiss ni makosa no vuko isu ni failure ya leadership na atongo inimetha membango mingi tingo imwe asante thank you na ndi timo vya mwana atongo yi nundu akona tuyetu mina maondo ala maondo ni maingi bodo bake odeti no toko mebala gini ndiye nda tuikewa bamono umundi ntwa apelo chama sama itu ele ratu datu nenge tu etu akona masa ele ndateka miongo ena lakini waje nondo umundi tu ya ingange ekumbeni lakini tisa basa wanenge kila bakendo kyathi nesa misa kwa ndia chemwe na yunyonde cho ila inge tu mwana wa bingoka ba ekumbeni ya siasa na kumbe sese ni muvya ni watu na misa kwa mbeanu ya kwekala mithenya muonza twiko mana wa chuma ola ungetwe ekiwayi ba ekumbeni ya siasa twena tongo ihangi over twende na kunena nisia maundu ala maendeva ndi itu ya Kenya ni muvya we mwana amautuma mewa maingi na indi ya ndina so mo waku pole nondeke atukasoma ila ingi twakwata mwana ni muvya kwa alama ile ekumbea siasa kikosi chonde kitongwe ni Benjamin Mwaka alivota witokuma county ni lovi wala kumbanesia devote ya kuombea siasa ndeni wa vilingi wa mauvo ukamanya kitu kuka kunene anaka kuwekea maoneni mandongo kivadhokanganyo ende tukakava studio tuna mukoni wa visa Joseph Kawinzi Ngombe director ni Madam Lois Mweke Muthama aitethia na ndongoi ola ni Joseph Kitheka mwene mavevie aikethia kana andu ma live stream YouTube na Facebook ni mwasi aisia kuombenesa wasuni wa wake Joseph Kitheka na ende graphics Madam Winnie ndonge na ende ngaleko ya radio ni Sam Maunda aikethia kana Mutongo FM ni mwakwata nesa na ende ndakoni Erastus Kithuku Nzomo twithia na twingi twekiwa yi kwa oiti wanesa